town drobin can you left and right ni panis and kanimwa kananim 24 you are self 24 about the change that one man ya to ya boama babu also so anya fire. Oh yes babu ne kasa no if say baby baba one change ye nkasa ni pentie ya no da ena mo say amasom ya mo hini ni pasumi anyi no kwasa so fo ni mu acha bebre ebi gya so dem nya dom kan yango pasam yango so mun kan yango pasam ti amade na ko say what will be you on aso afri no kra aso afri no kra no best my phone no kwa will be you aso afri no kra no obi you aso afri no kra no wadanya kotie dan anansesam ti say yankanya mesamu anansesam be take over yes na anansesam say no ayo overtaking and there and when lead nyamesam no ti say asofo no yesi be kasam no yam ye ni anya dene anansesam be take over na take over man be say o man be promise be jimi Ghana ye catch ana say Ghana ye catch the book of Matthew Ajawadwa yanka 1930 Matthew chapter 19 Matthew chapter 19 verse number 30 verse number 30 no simen ka say una edikanfo pi say Ghana ya ni amman bebre and start ya brabo achase edikanfo pi edikanfo ye ni edikan yo ye ni om ne edikan abedi akire say ye edikan ye ni om edikan no Ghana say abedi akire amachidifo say Ghana ya kachi aman kitinkiti bia na kiye mu onyama ne ye wo mu ni bie no so omo tekini omo be dikan wow aman bia ni mu wo omo be dikan Ghana mpanyimfo bi tibi ka sem na me raho okay ye ni yatia o Singapore no mu ni ade bia ye friend se be die ba die mpu abe ha no be fa abe ba ko no ko duai enye mo di abayi no enye bete na Ghana kwaye so ni mfaso kwai bibrem ko ne dua mepa ene kwai abe asemi ye ne die tetedie no a goko de ne enim no a ene enim se die nu abeto fam ne adwe ne de anwo one way no a one way no a it say when na eba be che say ye dia be ni yesi apart from abe yawo na ye dia yan abenkwan ni ye se ni nwo an ye dia yan wo ni yi adwene gu nche ni agba adwene ye adwonwo e dia bebum na Ghana bo mu ni timi di adweye e dia bebum na mu timi di nya poto safo no timi di ne ho ni bi adwene ho ni bi e timi frafra nya ma de ye engine anka dia bebum ne eno kwampo ni ye produce na he ahen ye di do ahen ye dia ye enen ko fe be fa be free hanu a ene car dashboard car dashboard to do nyina nkrofo ya beni dua na ya ni enimu ani si ye de betwa be ye be boro ye be num nsana boro ye Ghana fo enimu no e de be mpa ani se say o man no ye yo e di kanfo ye di ye akachi o se wonti be se me ye mo ami o so se me se Ghana yare wonti yare na se enam se ye akachi quotation am bia ma no edikanfo ya akachi wodi wonte de meka na se me se edikanfo ya akachi an dia se kokom ni edikan wo wo ye nana kwame ye nana tete kwashi esumogi koko okofa koko fifa na dofo ade ba Ghana me pa chaw wan biom no okofa bi fi obi be fe nudo na fa na dofo fom bisa so mutimi dua koko koko ayin no mo wow ma Ghana be well di producing of what koko yen ye be di mo yen free time akwame nkroma ye nana tete kwashi di koko ba Ghana 1878 1879 and ye dua koko Ghana first plant 1879 ye dua koko check 18 yaba 19 yaba 20 I'm yaba 20 ni 21 check him fi dodo 18 sifo no dodo na ni wo 18 ni bie ni wote ase 1879 bie ni wa wote ase so wote ase won pie mre na so wote ase so a ko be suama 1879 ni awa he am ye free 1878 ya ba 19 ni so be start 1 ya ko see 100 asa start the aba wanted your quite man can I say yes and he can come serious make us so man papa make us a citizen kasa body you go your mobile amen who can look 1330 look 1330 verse 30 look 1330 what's not che what's mean kasa e chika fo bi o ho a say e chika fo bi ho ma o ba be di kan ni me dia mo woni nti o ma be di kan na e di kan fo bi o ho e di kan fo bi ho a o be ka chiri
Who nim the pan in your pass man? No. A chicken for you on more. Nim get no many good leaders on Menantino. Baby the kind. Let that liberty push him. I know my panels on Metom Wasano. On come to Bobby Bakwa. Oh, but maybe the kind. Because of good leadership. Yes. Because of a man, a Tom Wasi, Bob Rapano. But maybe the kind. Yes. Now, you the camp for you. Now, the camp for what? Dear Bimois. What about the catchy? No. No. Baby, dear chi. Says a Ghana as a guy way. Akyi or Conmutremo ya. Or be any to America. Yes. Or Jones also walk. Said a Ghana. Moyas Aquano. Aquanua, Conmutremo, a funny trim. Would Jaffa could say, would be quite general. Son or man Ghana, ye boy one samane, say ye cock, ye quay him, and see a Jaffaco, ye put him, ye Jaffaco. Aqua were you, a gin woody, so or cock, dear, or Conmu no, or Jaffaco, say Nagana ye. Then a gun I say a gun I see a cock. Would have went here, say a gun I did. Say your man, yeah, say you. Acquire Conmu, haven't seen one. Jaffa, say no man, yeah. Hey boy, stand still. Now then I am. Kwaja. Rwanda, Africa, or Kwaja, or Africa, say ye, or body and go for your way. Bible can the book of Luke chapter 13, verse number 30. What's a share? A chicken for you, a chicken for you, or Baby the kind. and I'm dear to baby the kind. Good leadership. Yes. A minimum for Swatch sound, minimum for no. See, when you're good leader, no minimum for Suyantinia, where every year is no back to me, and the duplex is say about. Yes. Duplex is say about. Ya bola na de be gukotem seseng the oyembo bi to throw station so one no pure water one to rubber naturally enemrem wabra wutu kwan ko bi kroma sa de won kwaya da na won ko bi kroma na won timi kwaya de na ha won timi nye ti ye kasa ma o man no ye tim ko de opanyuma panyi tu kwan ne vice tu kwan ministers tu kwan it is omo kohwe de omo ho no be ye wo ha wonso timamuni wonso ye de utu kwan wonso kwa ye de rubber to abonten ye de to fam ye de to baby rough it wonso ba na wonso abehwe se wonso no pure water rubber ye mfa to baby rough eh and it's anything dia o man ye catch dia and ye bi say won ye twitwa bibi binim say ye bibi say friends say centralization and am ye can say ye can no centralization. Centralization on moyeno. It was yetinya mensini and very good. It is him when ye be baby man so so. And I'm part of dance would you say would you say and no correct this is nibia no more almost fika almost president kron asia almost him for almost man that's on so mensini no dia na so aye wo krom Deni ye Ghana ye catch you. Now we Bible na seniti we can na moji anu asibone. I'm not a politician. Obi pamunko mo check me preaching on YouTube. Preaching war from 1990 something 2000 benya ko me preaching. Oh, run is the bullet or DB women sano. OD punches before DB. Wow, na Yeka sanwa Yeka no who opposition to me nyamu chance. Yeah. O banso na ba punch but now you na wura fi ho na sambo obi so otiso otie nyankopɔ asɛm yie o twedwa po nyankopɔ ma yɛ on va ne senkan o mi adwene num o tie preach ni yie ye kachi ana hwɛ Etikafo bi wɔ no a Baby the kind. o baby the kind dia because of nimde ni nyansa any mistake come channel so ya na de yentimi hu ye mistake da Na etikafo bi yes bibi
decentralization. Yeah, titi mention. As still Ghana there tianyeti. And then we jana him for the Omadia Sankaye. We jama mudi centralization when in him for no. Can you put the missing for big betia? Yes. And if we yeah, and let it Bassa, me Casasano, Umisano, Nagopo Madumo, me will fit floor. Yes, me can fit floor out here. Make me fifth floor, me fifth floor. Me no be a 4th floor. Me come 4th floor, 3rd floor, just will be when you 30 years. Yeah, until me come few much Umisana, me tried Nagopo don't want me see. Yes, because me she we, but no one's me name Massam rough. What in town, what in the yes, and I'm going to go to Sasha. Yes, you will fifth floor. Tia kasa ubi anse small boy no. Hallelujah. Amen. Oba de ma dwene mu ra. Omia dwene mu. Oma ntia se amra. Tie ba pin masam ni aka no. Oh yes. Na ye small bana be twotwo ansam bi won ma. Ye kasma tie. Ye bodewuro titibi ye bodewuro kro ye bodewuro. Se nana se. Ama fopu kotie de okrom hin ye dan. Eka. Hey. Se ne be dia mo fa nse krum nse ahemfo no mo nsa no mu ma de. Waka sam papa. Ebe boa. That's what we should bola ni apra bola no so nyina bola no ya wo ya hye de apra so ni ahye body nyago pon ya mabo amen on fanti asiamra o mi akoma mu amen Bible be kasa ma chirawo Bible asemo kemu do na tiensem ni ye the book of Jeremiah chapter 9 verse 12 they say Ghana sam na meka they say Ghana ye kachi ana Ghana ye kachi ana Yeka Anaa, Yeka nim, Yeka na Yeba. And your quaja ye. Kababunwe. What's a high no banyansa for? Says that's not making Muya Ghana. When you banyansa for? Obetu Yasia, Abawunia Ghana, says Ayajinsam. Honey, the Radilla Casachano, my best year began to question Japade at so. Kaya customer apostle quotation quotidian, what these are for Yamonyansa. Share. Uni nyansa so uni nyansa ka beti de make yasa uni ntia make asa ma chero asem no ka che Israel no o se wodo mo kwasa ase pa meboa nkotu ko mi cha mo amu aye mo nkrofo bia mo nte babo ase mo kotu ko teje kotu ana mo so mo pese mo chire mo mi be kotu babo na che quotation na wo so wo chire mo wrong me chire and me dey compare Ghana ntitie me che wa de bo the book of Deuteronomy chapter 8 verse 5 wo ya na ka Jeremiah no verse 5 no wo de tie wo se hunu wakoma mu se se de onipa tia ne ba no sane radu nyanko tia so betia no verse 6 no verses enti de radu nyanko pomra so so benanto na wo nyanko po Israel fo nkwa no bo wom enti hwan ne ni mransam so nye creator no enti asem ye kama ahefo ye kama ahefo dia ene Bible na so wonti ase dia fansa cha ho na kwa the book of Corinthians chapter 10 verses 11 yanko na tie Bible the Bible ka kira wo 1 Corinthians why tie Bible chapter 10 verse 11 I 59 yanko 59 verse 9 os ne yemu nyina ya transa de kwa verse 9 was enso osi ma yenso rade hwe mum yenso oba de creator ya woni verse 10 no verse 10 was verse 11 was na yemu nyina os na Bible nsam we nyina no ama wa ma yenhweso ya true ama ye said enhweso number 1 wa tren say futuo number 2 ama ye a wiase wie ye bre atoyen me na m true Bible me printing press me printing press ya Bible ye di o ye no ye da e madwuma me ye me ni dwuma bia da kan tu tie ne tie ye papa ti ya nyago podi zatoto ti e ka o ma nyago pa sha no a ye bobo niema no o nyago pa bobo dini no yes so odi say zan and ye bobo dini ye bisa say ebi bia eti sa na o me pasa me chom ti me koto a kira wo mo so mo ji ma no si boni wo galamse na be chama se me si odia mo pasa mo no me kam mo de mo ntie mi kasa nyanko kan ko di to me na o kan to so a was ne radu nyankopon odi kwasa se paso Pacho, also do kwasa bonus. Asasi paso. It is what do kwasa paso dia. Any pacho, ye dia asasi pe mu niema. And na wonti apostle kwad masino. Anam ko fa asasi pe mu niema no. Anam de compare be bia yete no. Anam se bi wa ha, ne fa na asasi pa dia, ne asasi pa so ne yesu ye dey. Yes ye wo no. Yes. Wonti preach na say. Ma politics did you 3 months Bible say. Kasana min ko asasi a Bible kasa. Esuwa subontini. Ghana subontini ya. Ghana subontini ya. It is a Ghana subontini wa ha. Na Bible ka say di kan fo be de ne chiri fo be di kan ya. Race obi nim dia because we go to event say go to country event say Dubai. Subontini ni ho. O man the kreti Ghana ye de yan kreti ya ba to e. Yeah. And da honum. Yes. Esu di odi oni bi na timi afan tema ne de ye.
na wo bi no won catch no no Akyi yakoja do no ni bi atimi akreti wo bi wa say no Wakati kasababu ni yanko kwasua asasia esuwo nsuo ni wa ye wo nkrobi ye wa mama bi omu ni bi omo na ye mamed omo na ye mama de kure ti so maya wo bi no wan timi anhweso ye ano se dika for chilifo mu ya na mu de be hye obi a no kwa sore se chilifo bi no bible na the one nsuo ni a bible no obeka toto no bible no obeka yo na nchemu ni asem kan bible ni anko asase e man nsuo fi mohwa ni mbipo asase e ma dan nsuo fi mohwa me ba cho boti for se bi ni Ghana bi Ghana ha aka force wo ho ni a willy force wo ho bebrebe obi ni bi o ran ka se da kreti dia Wa ko pumping machine dia besi so enu obu fa be pon so ba ye no pumping machine and na put me head eba wow ya dia o ye vagare e man ya revenue bi e fa bi emra yan ye jane senwura mo honom foni na nkrofo ya ko hwe man medu ano ye jana kira wa na ye dai e wa ha Shababu mi yanko who can twaso a asase ayuo eni atokuo Ghana ayuo ni ha bititu ti babu na sia di onyankopɔ bo odin se wodi o man bi ko transport to di asase pa no ana me kire ni me firum ba na ani ni sante di o man Ghana asase pa ni eteso ko se ayuo e bi ye dan ayuo ha yes ko atokuo bi ni Ghana go to Silem yes unya atokuo kokoda ha auza kokoda udi no Kasoro menko asase aso bo bedi bodo asase aso ni bo bedi boduma ye Ghana asase if under body eni wo Ghana memo ano e dey ba asem kwa na peso ka kire mi ha menkani di Ghana ba ile di Ghana ebi wa ha kebabu na menko asase aso wo atoa bi ni Ghana jabo ni atoa da otia wonim so what downtown da otia wo fe bela se kusie wani ka je bela kusie dai tane shikura akura jai ti jo be kan no shababu mi yanko wasi asase a so ngudua na wo ngudia go to north yeah yawo shebata triwe ho yeah ngudia yankuto yediyankuto shababu mi yanko asase a wonni so aduane nyana ya de Ghana bi wa ha Ghana o pa udanchi fa bodesi ebebo biara de o dachi ne patro champion time wo mi be ke bia wo yes wo ba wuti operation feed yourself tema come to 7 wo dachi na man fo dua amu dia ye garden yes amu dia awe intomo atomo ubonko mfie nu adua na bonu atu adi body nyankopɔ ya wahu ya mabɔ amen wotie me ne ni papa yedma otema ba ko papa body nyankopɔ mante asiamra amen won fa ne ho sangu ya nso wotie sam na nyankopɔ na me so kasa kyerɛ no tie babo me do kwasa sia wodi kwasa okati je fo so wodi kwasa sia biara ri hia wo so biara hia wo ebi ne Ghana Ghana ni timba bonsai manchi habayire kotomre kobi ahwiawa me pa cho ofui ade yeni konkonte Kenyema nyakupo na me ba resources na you check Riasia Ghana almost best 16 resources o Ghana real check Riasia gold amoyen dam amoyen manganese amoyen e bi go on ma just say yankasa na nimdifo ni ha no ma search nti na bi hyewa ye hu ye nimdifo wo de hwem fedodo a ye de pay oil next time yansa be kai nyakupo tra hwe de say we am go we kra mu am de be den we am go we from who am de baye den who go we am de baye den babu na kasa chew no na sa da tie di o say asase no bibia so nya den enya na babu no asase na boye den e na me kire mu no na me kire say nyankopɔ ni aburo ya asase ni gold ayemu ma ti ye free gold coast ma me din na ye so mo ko fa ga na ekure free ko fa ga na ekure free mama gold coast na ye so din de say sikampo ano Badia manti asiambra amen asansia na boye dade ko wo betu ko bre fini mi pom ana na mi kire mu say
say galamsey eye ye nanam ne kan eye gather and sell and Yeka was and I say another illegal dia what is legal one over here and the bimujiman was it when they said me cassette me person say no wunyanti de make na say me say wo condemn legal one no prepare legal one no ma and ye Ghana for nye benya go that transfer o ko bab man ye na David o nya gold transfer they no dey your man so mo bedi ni papa dey don dey your man it is an Ghana etie pepe kwa me ko beja gold assassin ko buzi abeja hoko mpacho mpanifo bebra beja hoko Rollins abeja hoko kufo but we jaw amubi mpacho atamezo hoko ana mpacho mahama soko so ho no so ho o tetenkwanchen tetenkwanchen ana nana kufo so teso nti gold assassin na ye nana mujai no ne yeteso besi nei it is how be your mislead position ya God as asini bi eni ye benye bi dia ma ye be twetwe bi ne wanya bi adie o ba se o be fa dia na so ba so bo ma no bra question na me de ma gan ye ka echi ana se ye ko ye nim won't topic na se ye ka echi it is ye ka echi dia monwene ho eni ma be ne ye ka echi ya ka echi woni me bebrebu me pase me ka just ye nka so bi ba won timi nya hwi o mu ye bribi na dia kan doso dia kan doso ne obekom no hwe etu de bi ade bi timi kire madwene be si ne me pa won pa so bad yen chama se o se mi sa me mpanyimfo okay adentra no bi timi kwabo besia so de koto eye handkerchief we obo besia se mu besi dan okay bia ye na kufuo president kufuo tre konyanso obo besia se o si dan besia no obo ye no di si dan no obo besia so de be compete dan no muntiam ye wa o eti sense sense ka no a o de boy se butimi board dan to wie dan sie dan no both interior ni bibia o ye bibia wie ana na ban e ko na wie no free hokoi dan na kanguram si kanin ka ye di wie dan na wan e se di wie dan na wan and I'm going to make an answer. Was one more business obey non complete. Complete. It is a dana can with my balance na way. We are crumb for an answer, we are mamma for, and I'm your for. When you your quite my can as well. I'm not preaching as a politician. No. I'm talking as a man of God. Yes. Because and next will be Bob business or the Bay idea or Bob business or more business or the quiet half. Bob business or the best compete idea. It is all the best competence when ye then of free commercial qua. I didn't kayana can see Mulam balance no way. Or the quiet munchen. Nothing. So I'm going to be just to be so fed in Swa and says yes. When the count being Tiam Sagana ye catch ya. The man you be a one more. Ya name see. This and not to see or be to one more. I do be to one more. Or Bacona de Kunaka Sinet now. Nakamudum, not the Kuna say. Says comes your Bobby says years adian. I can't of Aquayana. So Faquaya is Yeji or John will be a bedin so I see a really park on Opu. Well, and let me catch us a Ghana. Ye catch Yana. Send us a Bacuna no water. Where to swear? See, I near catching swear. Who tear the Bible on the canon? Did me be a question? Say school down the years, and the year, yeah, Bobby says you debate school down. It just says yeah, that's what be a fusion or qua. That's a school down, I can move more balance in a way. Was your Bobby Siana says canon, he had complete school down. Ya Bobby says he had complete school down. It just says I come with a moi. Sicano, a son. It's a son away. Hey, as a son away. As a son away, a day, now I say you some near Buena, no be attacked from me, ya give free so. Ghana, ya catch you. Ya catch it. No, ya catch it. But you pine. Send them to do. Ya was why I'm Miss to be. Oh, yes, Miss to be. No, correct. Miss to be. You do any around who? But as you need to say, Yan Kawasambia, yet Timmy Yas Ghana say heaven. But no correct nobody ya win him. And you may be on your demanded from your channel or your free and chain. And the maker just say, Cassette Galam said, yeah, very good. A illegal. Yeah. I did be illegal, be a ninja penny so I've a legal one. And why? And you may see, you put the gold in my and David. Or shall see at the Bomano Bra or the Masolomon, and to be quoted the Sumo de Becanan, sir. Do I do yet? And I make just a need to send you to know. What you mean there? What you mean? What would you man was one? No, Messi, see a brand new to noir. See a season to no upon your beca. Yes, I didn't see on your beca. What this can or the was a dish as a
asim or the man see from Mobano or Mano Bra. Yes. And can you grant a good in Yamaya one and no Quasica Bobisia? Debbie. Yamuni say a good near what you to me at home. Near the Bomano Bra. Because look at the book of Isaiah chapter 60, verses number 17 to 18. Yeah, chapter 60. Jawado. Verse number 17. What? Kobri anemu. What's your name? Kobri anemu. Hallelujah. Amen. Adibanam. Kobri anemu. Kobri anam. Ana me this ka ebesi. I got this cabin. Ebesi. Eti kobri anam. O man ye bi. And when you be free. Yes. Yes, say your mind. Yes. Daddy anemu. Daddy be pure mind mu a. Ana me digit ebesi. No dia board your woman get up here for daddy ni maba. Kobri esi enuanam. Na kobri besi nuanam. Na daddy esi abranam. Daddy na besi mu na pejo ban no. Na mama asumdwe adibu so pani. Abani sana si ye good leaders no mutimi manage ye man ye dia. Ade be besi wo Ghana. Asumdwe be dibu so pani. Asumdwe ba be di ye so dan. Pani. Ye wo besi e bomu di ahoche mom na di ye so pani ni. No be university onye gba nya o na nse wa fa no ton o wonya na nse wa fa to so onye uti anu adai saka wa na boys dom hwuram na man bet Tuwana page maka kaya no omo na mako gu ba bi amato ndin se galamsi no me catch him prince emesra mo mo yem page mama nkola no yes yem page mama minia no na me kan se yen che ba bi yetun ba bi yenye dai yentu yen no gu obu yen no gu takwa god we friend say mining school no dia no mo yam o man no yem fasa edu bless se ye hwehwe san krofo no to ka babo no a ye betu a ye chesa yentu ni yen che na be kire kwan ya babo se yentu etimi kire the biblical mining structure yes or chain kwa yemfa into biblical mining structure no or can the book of Muntio me be kind ma kan English ni tiaye me be kind the book of Job chapter 28 verses number 1 we are not can second verses chapter 29 verses number 5 can verses first okay pacho go yenya first verses no first chronicles chapter 29 verse number 5 also there was the one first sika no a ye betu fi asase no one first sika no yem first sika enye sika no ma ntika mesi Ghana infa nya to ni go city plan ben future plan ben da ho say see ade we ni ade a man ya plan aye pese ye for future man Ghana see achiri krofofo bi kura to ba bi kura nka ntwen yen o man ya mutimi danya asase ye ni mutimi nane nkro Hallelujah. Amen. Babu na kasa no. Won fa sika no. Yem fa sika no. Enye sika no ma. Yem fa nye sika no ma. Won fa dweta no. Na dweta ye won se dweta city ni. Te ka wura kwatia. Kai. Na achiro se wa wura Diamond City. Na echi we hu dan what dan se de what dan ti. Ye nyim obi ensi dan bia o pe wo ho. Ye di sika na wo na ye tu ho na de bo man no kro no bra. Mo pa mu nya no he ni so ntimi nya. Amu fa ma hemfo no. O be manage o ma de kama. Yes. Ebe dim panyimfo bi nsam na ye no ti go yen Ghana go a Diamond City no ura on ma ura hos go city ura wa I'm talking as a man of God hwen wan man wensi boy Onyankopon nam so kasa kire man ka we wasam na me frɛ Onyankopon frɛ me ko bu akonta ba me ya sense o kete ni moko na ponchani ko fi free but I did na me frɛ senkani na ba tra man wanti anka wasam na wa bagan wasam wa basamando ube yi wan san eti me kan makɔ na me free am kwa na man ka me asam ba ka me so no we bia o team asam bia no wo akonya so betimi ayi bibia ma o man wanti nya bia masam be bu na ten yes masam Onyankopon dia so ma me bu na ten yes kwasi munti nkofo bi egukɔ nkofo bi afa pon boni bi so egukɔ obi egukɔ obi akɔ hospital akoda famu asabi mpa bi asa bebi oda ye no enyi nkwa so oda debi oda bebi boni egukɔ ofo say ye papa besi no man Ghana ye hospital ye hunkwa Onyankopon ma ye ntiase on fantiase mi akoma ni o ma ye ntiase o besi ne yentiri nyade bi o mani ewiase nyina move to technology Ghana there still manpower na analog na manpower e ka se ke bedu ba bi no na ka ba bi e twete kitikrampo no na tu krampen odu wana se no tu twa ba 1 year between 6 months e tu twa mo du wa pene peja no anka so ai wa twam odu ka di gura mu apa enne jiso bi kwatena ho na hwawra wo sama wa se wo twam wo kaso abon we so a wo kokwa kaso na wo twam akono awra wo sama sanka wo twam akwa kekempo na di traffic man keye
anka utwama akona odi traffic me za kwotwama sa kwotu eska Sandy traffic oh no me kwotwama tu esika o na nkwotu esika na ko go slow na do take air condition wom cross wa bre na do take trotro nka sai masa ho fifire do take air condition kem so wa bre na do take trotro nka sai pa na bi ye fama ni hunu mu ba bi yango pon ye mabo ya tia de mo mfi nya o ma anya friends amembo ba ko asem nya kan me si obi bia na wadi o man so bia nkiriti fam se no sim trase onyango pon ni obi ka wa wanya mi position biara sutrase yes then are yai sutrase onyango pon ni obi ka me na me ka kira wo so ewu so de o mu ma de o mu di me na me ka kira onyango pon ni obi ka papa because one obi di ni wura hyemu o ba di nyango pon man tiase Ghana ye ka chi ana What was Kany's Kanama? Yes, Kanyama. What was the Tanya de Tanoma? When you're here, Bobbisia. Young Tanya de Tanyama. Yes. You must have get our man. Ye, Madam Chobabon. Now, not Solomon, ya no, Bible said then it's 2 Solomon. Then a 2 Solomon, almost 2 years and Solomon. What you chances in concession, won't you try? No one just see into her. Now, when we are obiti office big and we depend. Wow, Munyin Congram. So I'm one of your mind in us. On what now? No one check when you first year to obit trespassia near Tiano. A tripod by J. Or chance me took gold what this side. And the other papa says no to her. And no person would just on one show. And Tempana say, where are you? Mine away. Okay, very good. Moga Mr. Siadum, Moga Mr. Sinas, okay, only cruise with Monamo, was so I wait to a better taxi, better land fee, what you be a quite a killer and land, the whole year 2 and year 2. Okay, they say, a man in Crata, just here too. They say, Monko, quiet before you better. Okay, when you're repeating, you're repeating your so to would obensio. How many kilometers? And I say, consume. Okay, sanitary, and she said that one about kind in ye. And she said that one you to bring on a friend say, I dem dear, what's so young copon. I know what you say, no. Yeah. Omono implement it. I didn't know our person. Or many dead one a blabum. Yeah, kind. But you find you to wow. You can't find you to know the whole day. They are yet. But Juman is young Vanya. About Yakopamantia. You're a quan for see him to go. No, when you posse him to the your chasing you into the Yakopa when you knew him, and the Moko no smoke bomb will must say, when I moved Jaban and them, might chase our taxes at the Yako. Or 2 hours. Onya do to kala onya friends say pound say ya ma just say unya pound week man was be nya pound be edu okay when edu no okay abandi wo me yensa na ya gi obi we kra me keke kra no ya fa kra mpo a nya mpo bi osuo nya me obewi aban bewi aba akronfo nko adoso manum too much do no so kwa asole o so for ne friend say so for ne corrupt ne church members ya corrupt to mu nyina wura ba mu a amban na say Yakopa man tiasiam. Amen. Nyamsum yakituwa bi ya didi ni to yahoso. To get the book of Timothy na. O se yakika ni ni mu che nyamsum pa. 2 Timothy. Tell best my 5. 3:5. What's the work kan woni mu che nyamsum pa. Ya ni mu yakika Ghana ya the Christian country wa ye ho. Ya nyamsum fo ye nkramoni o se me wallahi enso be di wagu. Wallahi obabu apo. Nyamsum kan woni che nyamsum pa. Ya gidi ni ma papa. Or bomb by 5 times a day. Or so friend Yakopa 5 times a day. Christian help my papa when Yakopa die. Side or baby or the Jesus in your no. Jesus no your mind. What can you carry yam yam some part? That's what Papa ya no ne body see yam some for. What Papa wanting yam yam suman wordin ye dear who say Yakopa. Sandy power Yakopa so ye bisa. Dan who from Yakopa say get out ye chi who free sanko for we so sanko for when you to buy day. Am Badi amantiasi amna. Amen. Onfangu semegu so. Amen. Omwani so ntew. Amen. Omi agiri ni mo. Amen. Bible asem no aka no. Obeche okwan fa so 2 mine no. No acha me Bible na acha. Asase me gudie de bo ma no bra. Yentu yen sa no. Dabi. Ti Bible. So me kai na mojima no si wani apostle Kwajman. Mo mu twa no. Obi akutwa da apostle Kwajman say hey listen. Ti aye. Omo se wakwa kaska beta wasam. Sabi imprediasa. Me kasi ni achas kabeta na so le kauti mase. Me se shine share me support.
na I am there to support that Oma we mo fimoshi excavator low bed you bet me aban wo you bet me afa aban bet me din tumi akwache low bed why come on tuni anko back of aba yan fan koti alajo gotanu rainy season ya won me ka we amaka from so mechanics won wo dwan kwa yan fo bi nko ye pagya ni desi so ff bibisu na de koy ana mi use word bi say ye hye no ni afa ye ho adidi a problem bi ani ho ni ye hye ni akotua dai judgment dead dia ene mpapche ni mo nhwe ni ye si ye hye na akotua wo kam obi dia bo mi hwe ni ye ye hye na obi dia kokot abagiska ene mo mi hwe ni ye yes na si ye hye na obi entimi fa kokot dia ene na mi nya semi aka nim kam nyansa mu na me chese eh si eti na ye yi be 300 ya se seri nya be gwalajo na me yi alajo nsuo no e kire mo salajo nsuo wi nsuo na etwam yi nsuo no kire mo alajo nsuo na etwam na me yi nsuo no nti se mo ntem ase amo amoki manu ase bo mo ntie di yi ni edi koti nu a menim se amanfo e hawom se ye wie ntra na ya nye wonni eni we ba ku mienu bi we de we mi ko we dada o na me cho se de nsuo no to a eyiri ni sizim ne ewoyi we enyiri ntimbe yi de eyiri aye twam akọ we enyiri ye se nete ana me cho se de kromfinfin hwe na wie ye fehwe opesi se nete ntu tobre ba e be cho se nete hona wo say yes ntu tobre nie yes and I say, get you the legends. Maybe you are in Fiesne Bola. I am and I say, I never say, you met him. You know my ye. About you, amen. Aha. Je yenye wonti ye se be gwa sambre we befa be wie bi ndi yone ne ye hye no a sana obi mu peso mo kire odofo wutie mi ne otwedi ampo nyankopɔ ya we mi akoma mu amen o man Ghana ye ka chi ana si ye ka chi ye be yi nyema bi a kire yes me kire wo nyema bi eti bible ka se mo job no 28 etitie verse number 1 koso ye careful old asante twi ni mu kan enko wose gite e woni nkomina o se gite woni nkomina mu ni eti gite hye menam enti en yetu az yi na mra nyankopɔ de mai ko na sika ho o se na afa ho ma sika wa horo yes enti ya horo ko dade so to ne fam mu ene yentu yansensen dua so ntisa mango na wate yetu ne fam wo be fa English Bible ko wanane aboye kobre nyanane bi nyedidi aye yanane abedan gold bars no eno ne ko pansi yamba mo ma no brawo yes ko odipa ma esum tutwa na nipa eno ne be ma yetutu aba ne fe sabre ne fe esum buto man so kro man nya bi pe na me esum tu atwa man anu wo body ekodur akirichiri oban 422 na me mpa me point we maka wasam okotie ba ko no a obehu preaching obehu se de ko e me kire wade bi wa nti yanko verse 11 ko verse 10 oso me ka say otutwa eka obotan mu nti se ubetu a enye nsuo num ne so kotu kowuru insufinigu before betu land na wutu no bedika kotu eka yes eka no e dam una abeye na ma English na kan achiro to una abeye dams na wudu mi yinu me chow say Solomon abeye bi me the Bible na ka achiro no to dam ni mi yinu a ba ko batwi nsuo papa ekogum eye ma na fe no na wo de wo pumping machine be siso na wo abekuru wo de finu akogu dam ba ko ne wonti ba ko keep neat water ba ko so akọ keep the dirty one yes the dirty one and ekogu udie na wonu na wo se dirty one na ekọ eni atache na ekọ nti time we na basuru kakra na wajai kakra wanya no be se fe na ensuo no efini ye dan ekọ dance e dance wi a na wase bie wo do pumping machine no abetwe ani die na sa kogu die no a eye neat one eti atwe ani na de eye papa na abana efe beto fina no wajai no wasa start bi no wasa horo e de begun
eti be wie chibo se later kra no efi na dance na beba sura na sa beda ne asase there's a word man who ya wie no sa kwotwa na da kabo from Bible na kicha wa wotwitwa kabo tam as you twitwa ka no twitwa ka no to na wani hwa abode de nyina na as obi bia na bebu etini abo anya abode de ne fi asase ni o ti si esuosuo kwan na mo we se wo hwe ni yeso obesi nsuo no kwan na efi ni nyadan me na me twa Bible da bi why are you man we ye ye na hwe mo ma se nsuo na wi fe na mo hye niam fi se nsuo enye se na de bia ye be se die kokko gale ko se galam se fo no bi te de fe no bi tia te se na gan ye nyan okon as gan ye nya word fight and so bi to akon school awaji paid that's payers money obi didi about nyago pa we am about amen ani yese wade ani yesensuo ya sensuo no mi yinsuo bi kira wo ya sensuo no ya sensuo ni yese ni nyago posi anya no dabi to be kan english ni kan tan yanko ya si wo de yinsuo ni bi kira yanko wonti babu na so wo kasa kan yanko kan english Job 28 ensuo ni verse number 1 ensuo ni yese no ensuo na da wada se ho Entimi nsɛn emo yedu entimi nsɛn oh emo yedu yes asa teche no asa teche enti dwe wo ye so for the so nkasa e beto bebi amampo mo masu dada na se wo ye so for abo asu a ka beti do okon aduma kan ase beto bebi ye nya bebi kwanya abo asu ne ye nya bebi amosu beto bebi ne Ghana mo kransuo yes mate beto bebi ne kransuo body mpanti ase ma wo ti wo nka bi na yen trust nyenye din Bible ache kwa first you yes Bible say can English nyanko surely there is a mine for silver me na me Bible no a place where gold is refined iron is taken from the earth there be what in same among would yaso and a copper is melted from ore verse number 10 he cuts out channels in the rock wow for your eyes to see every precious things verse 11 na me pero dams up the stream dams ya dam e won nsuo no ti me ye dams won nsuo no ti enti enkore na nsem ye preach wie ko yi we bi a kyerew ko hwe America o ma ye ba bi kakra bi a country bi o ma ye friends mining site aye concession bi no mo twa mo mpom ni bebre no small scale mining kitwa bi o ma ye ho nsuo sene ho but the Bible can't even almost wafa almost why a dam no no ma twi nsuo no akogu dam no ana mo de kro ma ade eti nsuo no na mo de hwe yanko hwe nsuo no yanko de mo hwe nsuo no senka kasa beba mai ni ho a ye de nimdie ni hunti akasa ba ho ni pe ewu ho ebuku nkrofo ni tunyansa bie ni ho ebei eni aduri Bible kasa kire wa mom ye ntie o so mo te chance ase no ma nkrofo no no kire sa ha ye tu ni bebia ye ntu no omu hu bebia ye tu ni bebia ye ntu wonte de me kana se bebia ye tu ni ye tu dia ye mfa nkrata sam meto ho nipa no kra se ne dia kra na ongbam be hu aban panyimfo ni engine tibi no ma engine taxes ni mfa mbo ma no opera na munya besia bo yes da be no be ja besia bo mo bonzu wi ana mo di gold na sa kosi awowa enso ni hu ase nyina hu abo no hu se bo we enso na asi no obi first say na brem river bi mu ti o na pra o to fish ewom na baabi a mi twei enye se mi twa no wo baabi a sabio yanya mines mo hwe soro ho a mo behu mame zoom na mo hu gold mine small scale gold mine mining company na small scale gold mining company ene wo no omo ye adwuma small scale gold mining company ene wo wa omo ye adwuma no na ye tie ne se omo ye adwuma abra omo nsensuo we ensuo na megina ho yi mines ne nie omo ntumi nse no efi so omo de mra hyehyɛ agu akwan mu ntumi nsensuo ensuo na omo yusuo no ntumi bebo we mu enu bi ena me wa America ha mobehu a enu ntimi campaign fo bo mu senka yemfa sa nimdie ne nko Ghana enko boade so no a Ministerial committee fo so omo pene enne mo hu yensuo sensuo ye da we etise oda
ɛyɛ Kumasi Obuasi road ɛte sɛ Bonsa Takwa road ɛte sɛ Ankobra Christian so na down no ɛte sɛ Ofe Dunkwa Obuasi road ɛte sɛ Brim Eastern region nsuo ne bi nie mines nso na wɔwɔ no enti adan na yɛde yɛntumi nya bi yɛne a yɛtu kwan yɛba bɛsua deɛ yɛabɛhu deɛ ɛkɔ so yɛde bɛboa ɔmo gyina hɔ sɛ ɔmo mpene na afei yɛtotumi din twa another video ama obi ehu bi sɛ ɛnyɛ ebosirem keka ɛna mɛkeka na mmom deɛ deɛ ne abɛhu ne yɛsua ɛna ɛpɛ sɛ yɛde bi kɔ boɔ ɔman no sɛne yɛbɛyɛ a small scale mine no bɛyɛ adwuma ama yɛn babu no ayɛ ama ɔmanya bi ahwɛ ɔmo yere no ɔmo ba na bɛnam so nso ɛnsɛ nsuo nsɛ sase China fo abɛgye ne nyinaa wie sisia no ɛna Ghana yɛn nsuo nyinaa sɛ no again medin ne Solomon Osu kase free Colorado Springs ahayɛ Idaho Springs Colorado nsuo a megyina hɔ yi ɛna na hwɛ Bible aboa Debbie Bible so bɛtumi atu ho wɔn sɛ dadeɛ no te no ti Nyankopɔn yɛsi yɛn fɛnɛ num asɛm nya adwuma nimdeɛ ne yɛ wɔn nkurɔfoɔ bi anya bi nti watwe nsuo na firi nsuo papa no mu ɛna ɔno de akɔgu ne dam no na ɔde yɛ n'adwuma baabi a woyɛ nyɛ yie ni asɔpo simple ni yɛ mɛ nyɛ adwuma enyim adwuma no yɛ ni bi ɛna obi wɔn mu a nyesese no wodi agba adwuma mu obi so obi nya ɔntimi nyɔ dedication ne nu baabi ara edi ankrofo ne binom deɛ even crowd bi crowd university awie kra na ɔpɛ no change bia o man office on pɛ tiam fam ranto me ka we makabone Debbie onfumi sɛ wo so wonti ɔman ne yare ana ase dia ɛne ɔman Ghana Yeka Akyi ana si Yeka Akyi dia wonya nti Yeka Akyi na Bible ka sɛ bi wa kyerɛw yɛne na Solomon de bɔ ho bra yes ɔde bɔ ho bra hwɛ de yɛ yo okay the book of 2 Chronicles yɛnkɔ 2 Chronicles chapter 9 verse 13 9 verse 13 ɔno twitwa yɛ ɔde ma man no ɔman ma no no ɔde gye ɔmo taxes no no ɔde gye ɔmo gold no yɛhwɛ de apie free Solomon abra ɛso sika na ɛba Solomon nsam me na me twɛ Bible no Dabi ɔse bisia Solomon ɔbɔ sika na ɛba Solomon nsam dabi bisia Solomon ɔbɔ sika na ɛba Solomon nsam ɔse yɛ de nte saa yɛ de bisia yɛ bɔ mom ba Bible say ɛno so twitwa yɛ de ma yiri ntini bisia bɔ sika na ba Solomon nsam no afi baako mu no afi biere mu no ne duro no emu duro no ɛyɛ sika ditetikasi ahansia no ombe wiade akɔ dezo munya hababunum ɛsoro de afiri adwadifoɔ hɔ wɔn eti yɛ nua no na yɛ bɛbi yɛ small scale mine de ama ɔmo no large scale na ebi twitwa ma ɔmo no twitwa ma ɔmo wia na ɔmo bɛda ne ɔman Ghana adwadifoɔ ayɛ sɛ wɔbi yɛ company ama ɔmo obi no asɛ o president ayɛ de o no ma time wɔtwitwa saa wɔ nyina ama yɛ na ɔde gye saa wɔ nyɛ yi nkrɔfoɔ gu ɔnom nkrɔfoɔ gu ɔnom a yɛsi da hɔ ɔmo yɛ aban nkrɔfoɔ akɔbɔ tent ama ɔmo no na ɛhwɛ nkrɔfoɔ no so to obi trash ya hey hi go come back tell them so no ya yema mo stop adwuma kakra na engine na we hey mo yema mianto nsuo no da wodum yema mianto mo twan metna akotwa na dada mo on this side mo prepare no mo twa dam foforo no mo deti one nyina akom ayi na ni na kogum ne faase na se be sa to aso a to we se fe fini dem ba nyina no ne fini beti later na edu stage bi pen na babu na ka jo se mo kan na tianya dan nguso ma level no mo level ni ye pe ni e dia wo because kan job na job ni say asase no hu ni so dane ne dia kwan bia so wi a kan wi asase se ba duane kan ye ko job 28 verse 5 was asase no ho yi asase se wo tum no wo di tum say aduane firi mu ba etu wi akata so yes one kata so Bible say benya curse yes the book of Revelation 11 verse 18 o say atemoti mu am sense ate no o be kum atan to pitin keten demwam was ya mama ne boafu nyabo pose say abufo kese pa no na mu de ba na wabufo ne awufo bre no ebu no de ba ni be di ni pawu so be bu atan o be bu ni patan wa ma nkoa he no o atemu no be bono say edinkoa edifo engwadifo e man ka wasam manunu etimantima ka wasam wasi obekum nipa o enkitwa ne akase
na I said, "You come nipa no asase na ye fidi ama mo." Hwese na mi ye no yi chiro mo. Ye ntu memo to ababu a me kum nipa ye ya we hu ye mo. Hwe. Wo se to America kraka we. No asa boto to akonfinfin. That's the one born now. O bonna. Eh? If e ba kwa no mo sere. Aw yo ahu ye mo. Aw. Aw, ayiri nipa. Puma kum nipa o. Abuwa kunipa. Abuwa kunipa o. Kakra me nipa be dinti. Yay! Aw! Hwe, nipa ne buo no. Nipa na samo no. Kope bia bedi. Eni be ye de nanam. Body hu ye mabo. Amen. Was it so bad eh? Was so be buaten. Be buaten. Now was say one there was say assassin. Say one was said then. Assassin. Tutu am na be bre assassin. Tutu am na be bre assassin. Bible asemo kemudo. Efe hwanye me bia gan e chese ye catch. Awunyanti o man Ghana me see Yeka chinase. Jeremiah 9:12. Jeremiah 9:12. Was it I no benyansafo? It one na benyansafo. Obeti we ase. Ah obeti the apostle Okwajima me kan dai. Me kan ase. Ane de awrade na kasa kire The no. awrade anu akasa kire no. Ah obeka. Ah obeti nya pam aka. Edenti na asase ne sai. asese sere. Asase sa dentira. No bi anfa so. Obi aye bibi organ asase so anya yi. Awrade say. Adentira. Efiso mo jame mra me di so mo ni mo. Emra ye di ye adwuma oba bu mu ne ye de bu o man ye. Ye ja to nchan ye di yankase ye plans ye de ye. Wantie me. So obi ti di nyamisu abɔ ne bra wɔ Ghana nte saa. Wanantimu. Si ye be nanti nyako pa kwa nukra nte saa. Omo di omakoma di Obi ye. di na kuma di manyam power, mami nyimi power. Na manyam to me, mami nkra mi to me. Nyamisu bi anim. It is asafo de ko Nyako pa se mo ka che mo Ghana man nyina ne sai. Ghana boy. Me di onyono. What onyono? Ebe ma o man na di. Ebe me ai dan. Edi. Ye gure be kwasi ye wo gold. What onyono? Be me ye di. Ye gure be kwasi ye wo gold. Na me di insu ebro wo. Ye gure be si ye wo diamond. Ye gure be si ye tisika so. What onyono? Ebe mo ma di. Be me ye di. Na me di insu ebro wo. Na odi insu abro. Ewom. Yankasa yesai no. Yesai so no. Ana be di yankasa ewu. Me bomo piti amana Na mai. be so be baya piti papa. Me ma afred do ma chi. Ye afna be di ni pachi. Eko ti se me wi o mo What sai. so be wi yensai ye. Asafrade na. Asafrade na ka che yo. Asase na yesai no. Okay, the book of Jeremiah chapter 12 verse 4. Read the Bible. Jeremiah chapter 12. Bible nkasa. Verse 4. Bible nkasa. What eko se da ben. Say Ghana for amutie mi ne. Say enkusi da ben. Ena asase ni abobo. Ana asase kama ye di ama ye nkoso ni abobo. Afom ha. Say efum ha ben nyai den. So ye hu Ghana, ye ntimi nya hwe wasase so. Say Ghana ejapade ye di ma ye no. Cocoa, timber, bauxite, diamond, gold, manganese, banchen, abayire, kontomire, enchen, kobi, ade, ofui, kusie, akrantie, otwe, wadabo. Then here Ghana. Eso asase no yese no. Enkosi da ben. Ena asase ni abobo. Ana asase ni nkoso ni abobo. Na efom Ha ben nyina ntwintwam je say no. Insase no. Ye the chemicals. The Ghana organic food be dia. Unya bi. Ya yesi esua abrofo no. Ye kosua ma ne akosua ade bi so emfafa so mre. Na de nka mbesua bi amudi besua bebo anso no so amonye den. Mu sua organic food. Mu say organic food ni conform friends chemical food ni dia brand dia. Ana mo dia brand pa mani pa dia. Mu nsuo mu road papa so ye. Yeah. Any here. Mu nsuo mu kwampa so ye. What can some? Munsuo mo kwampa. Munsuo mo kwampa. Kwame Nkrumah kwan yo ye to mo Ghana. We Kwame Nkrumah ye ka kwan ya what is cement ye. And now me pisa mo question ka kwan ya sabe what is cement ye. Ka kwan ni tutokura. Pa chenye cement ye de pa chi ni. Nye cement ye de pa chi ni. Wo de hwe de e koso wo Ghana. Tamamoto we. So to two Cement no. Atutu. This Tamamoto we. Hey, near Tamamoto we. Then the party mo. Kota. Hey. Yedi kota party cement. Yedi kota party cement. Eti bisa kwa no ojan no di kota party cement ne say. Ne dan o si ye o trimu no. Ne dan no say or the cement na cement dan ne bedroom. Say bedroom o to bibi pa ho pa ya. Or the cement de betale anemo na so di kota.
cement yes the patchim concrete road no apaya because who nim the natural sa but me OKOH man be say me chira say what di o man abro wo a wo yes ade no what jakatua wo bepu me say me the quotation be chira so ko so ya o so fo nka ncha me quote a chira aduma fun and why no yes and so with the cement yeah shell concrete back yes shell concrete check kwa me kuma ni monyam wo bukwa na ni mu ase wo de wa check it at sense asawa wo ni ya wo chira na at sense asawa yeah ayen sasawa pa na why no tuka babo se kotoku dada no yemfa kotoku mu no yemfa kotoku dada nya dai antalim debi obadi nyago pa ya wehu yamabo wo mi akoma mu eni o kwame nkuma road oh no who are well ya ntiri anya cement road and twaso debi ye pa che ya ye di quota e pa che cement fra chippings e di asili cement road hey as the tiles and to no di atapa me na as the wo dan mu no what to task na tu no one person atapa me no very bad when we akwaji akatua very bad go from one man papa debi na mpanyimfo so yom de ka akofa so ntimu so mahu body man ti asiamra ti Ghana Yeka Akyi Anaa so from Kumasi from Accra to Kumasi still Ghana dimpu seminar wakai ya kwa chaki dua ya kwa chaki road pia ko Kumasi uko Kumasi no still ya so dimpu the accident there atu ina upa kwa chaki accident kum nipa echen corona I'm telling you 1 year ni no corona nipa dudu a corona eku on accident kum nipa chen yes accident kum nipa chen wana COVID-19 eku on accident adentia still Ghana for that so dimpu Takrady road ya da so dimpu double road ye timinga ya da so dimpu o bana oni andi hiawo to obana say for the music akrape na da na tesu road mu chan ni peduasa ni peduonu kai no mo nyina ko fusi nyako baba tiasa hwedi dabi na we man of God na so be kawa na tumu ayi obi no ye sani pa ko ni jijini yes ono ankwahye wi ye die be ka che ni yes ye wi ani akoka che asha woni so onya asha wo bo nukulem what did you make can say how to preach the gospel now you make can me person me ka just say her life you make her life and our school about the man tias yamra amen what the bluff want to go and preach the we go preach gospel them preach her life ya kendi pamfum so you be and what your man bonny na ba komo no ye obi ne di bibia sha ne nsa so onhwe so yes to de bia ye tu aba wi no man panyi beta konyo so na man for lobby ha man panyi for bi adwene no ma ye confused as on for position sha kwadonsa on fa sha bransa on fa je kwamensa no bia gidi ne ya mano ya di man so ntimi nya kwati to man panyi bi kwa nim de ni ho onu ko ntimi nya nti no twa Porsche mi ma o Porsche we de wo de ye na man panyi fo so mfa nkrofo pam waso ya ba ma sha ba prayer sa babu kasa chirawo yes wasi je tina asase na sai na sasira no bien faso e beto bi ntimi nya bibia wasase so na ko potwe jampo ya we bia komanu o manti asiamra na wotie babu na be che kwan no kwan na sam na meka no anu odene patwa hade bi wa o mi kotokote shi acho yam kan the book of Jeremiah chapter 30 verse 4 55 yango Jeremiah 30 go Jeremiah chapter 30 me patwa verse number 5 no 55 yango yeti obade yasem o se de yo wasi say na Awurade Nyankopon se no obade Nyankopon ya wa asie ni wasi say na Awurade Nyankopon sie patwa babu no fast ni pantem say na Awurade sie se de obade ya wa asie ni yate ahopopo ne se ahopopo ne ewom ehu aba ni pa gadwuma nya enti se wo de ho se me bo a nanse ya obi a sha konfo nanse akwala small boy okukuni ni small boy ni kwaji schedule o de kwaji wo penyin chen cause bi nya sure say o malam small boy dabi
Me just say comfort small boy. Na comfort small girl. Debbie. The small boy no oti TV no a comfort someone first cabbage car. Okope bi. Yes. Ehun na ba de wuti we ehun kan. Ehun kan. Ehun aba. Ehun aba. Ya tia wo poni. Ya tia wo poponi. Ehun aba. Ehun aba. Asumdie ni ho. Asumdie ho de obehun. Asumdie ni ho. Asumdie ni ho. Debbie. Share Bible kai. Mumu sai. What you say asumdie wo Ghana mamu a we see enka chira tie Bible. Na mo hwe. Na mo de mo nhwo man no yetim de mo ye roach. Obana ba kwa wana. Mo ye free kwame nkoma breso bepem ne. Ya to aba to da bena man yo fo mo de be gwa to prakosi. Adet na mo mani mani sa to de bia mere ma dimirika kwasala ne koto aba. Ye kwasala to ba wie fe wie chi ya to ba wie no. Ba shi abrante ne se sinasene. O mani ma ye fita. Ni ba no ato aba na se ni wasa waye basa. Adentia. Ni panse sinase je na si ko. O mani ma ye fita. Obi anu ma white. Yo kan se bué. Obi anu awo na no awo. Na no awo kasi bué. Lo fe na no adi bué. Ya to petrol bué. Ada no so. Adentia. Eda foforo bi aba ma no a onti ase. Mna mtro Bible no. Me printing press. Debbie. To ka baba se no kana no dene. Yes. O mani ye kachi ana. Ye kachi. Asemusa. Chinese for better Ghana memu ha wo. Abe nesi koko. Na wonim de we said you obi Chinese ni ba Ghana ha. Obi tibi Chinese yetu gold wo krobi so okudi mikotu no. Sa na ye nkrom afon so a Chinese for kwa fa so nesi koko. Ama no ba be fa koko akwa nesi. Akodua no mo mem. Na mo yade o. Me be yi Ghana free ye nana tete kwashi 1878 1879 odi koko ba Ghana star ye faso bo koko star ye da so bo ya ba odi he sa ye faso bo no say ya tete bari podi na de keke wo be kono ye de tinapa sardine corn beef atuna pampam tie ba ye odi ani je na ebo ban champesi esi jana so to wo bo no na edwiri ba to tie ye na say corn beef ni beto wani ma wadi corn beef te do time ube we ya ube di one pesi enu a na what to come na sadi te de region na ebo se oba akofo na bodu koko still I da so de se kan na bokoko still I de se kan na bokoko nye yi koko na ba na guo nye wi de body aba akata so old system no an de so kure be pim ne from 1879 besi ne Ghana yenye ni diego fro bia wo koko no ho enkrofo ntientie yi mi amnonkom yi eba ya eba fa ya kakra bi o mutimi konye di o mukuro mu no mo ya kwa on faso dia omukoko omo ya fidie omo famo se mo nti mo mi sa mo kwa che se ntim finhia ba ye se ya mai o be 5 years a then kofo e na be gifam wo koko mu a Ghana ye koko ye beto Debbie. o se koko ni be free ensa eti quotation na me kotu se edikanfo be di akire me yatrofo Debbie. akiri fo be di kan me yatrofo Debbie. se o mo di fidie ana bo koko na yaba na gunchan bom amun famo se mbo mungo eti Ghana ye kachi ana Chinese for we na gifam wade we wa yawo Ano de. ane boy ho bra kakra o Ghana ma generator na si hu o kwa yon faso hatani o omo yade omo hatenti nwura mo na exensuo ba wo pia kwase dan ase ete wiabo a wa ye wa nyina o wiabo a no wa pia ba wianu Ghana ye kachi ana ye say the legends kwa ye faso hata ye de no ye say ne faso hata ye de no ye so de nsuo ba kwa ma ne faso ye no
Yadia no I hata no. Yenya koko apa. Besi na yenya apa foforo bia nka ho biom. Dabi. Eno na di koko no guso. Eno a tiame system no. Oh system no. And ye wi ani ayen koko share. Nya kali na ban abefa o. Nim dia be no obi di basa yen free system we mu. Ankofo we ba koko mu mfi ahini. No mu dia fidie de bo koko. Sensia kwa fa so hata koko. Abeto baby yanto ye no abrofo ni dom ho che yo. Abeto baby the Chinese cocoa ni better than Ghana cocoa. Mummy you did yo. Merawo. Look at it 30. Look at it 30. What's the share? Mummy yo. A chica for Baba Bedi kind. A chica for Baba Bedi kind. The legends. Yeah, no. Ezioba. Jody Roba. Ezioba. All system. 1879 style. And when you do Sukram, it is your mind. I'm not done safe. You better go on you. Oh, about you, Amen. 1879 style, 9 you crumb. Besides, your brother break and I catch your eye. You better carry a hammer. Sabre, I say, for the Chinese for Mecca home. The Chinese for Mecca, we bet you say me. Ow! Ni kwese no so ato mo dey say yan kwese Chinese for na amaba na nse yan omo ato mo dey omkrom oh yo wa yemabo omo ne say no fa so bo no enti omo na ji fam wo mu a ombe chese ko ye bu mi bi ampanyi for me sram wate Ghana ampanyi for me sram wo mo na mo pa na mo si yam fa kwama ni nsham nsa o the only be party the actually say we play the party yeah fire no yeah me rawo we Chinese for the wo ba ku bi so a o mo fa koko fo no no mo se gum na no so bo koko no so bo koko no and so style any na my phone say trata any di koko na ba no and a gum. A no one good chain. Video my yo. Yeah, still. Yeah, Banje. Masa, if you hey. Arawa coming. Now Jeremiah chapter 12 verse 5 at Bible. Jeremiah 12 and then 5. Cote d'Ivoire from Ponya Yedian Kakra. No Sudia. And the Cote d'Ivoire for near day. Ebosso. Yes. I'm talking about Africus. Yes. How many bosses say any boss of Africa? Cocoa. We are singing Africus. And I'm saying no bushy until when you're quite so far, cocoa be dry. I'm almost dry. I'm almost to all system now. Now the whole now Chinese for be can read the Bible na me for Bible. Jeremiah 12:5. Jeremiah 12:5. Sa woni wana mo fompo. And na Ghana mpo ye ni Cote d'Ivoire fom Cote d'Ivoire fom. And na Cote d'Ivoire fom pokura no etimi ma ye etimi kayen e okoko no. Ama mo bra. Ama Ghana fom enne ye beto so mienu. Ma Cote d'Ivoire wo twayen a. Ene ebeye den. Ene se ebeye den. Ene ni aponko. Ene ni aponko me kaponko a na me the Chinese for. A mo ho hare che yen. Ye bede no mo si beta kan. Bibia me bede no mo siem ni kaka wo koko no. Na asase so da wo. Na asase so da wo mpa asabi na tamani any competition po. What she asia? Ye ntimi anya koko ndodo ntimi amfa amoga na ho bra. Ende obede wo yo na pa. Chinese for be ye bia kan den ne koko be ya maga na biom. And the Chinese for be enso be dua bi. And den ne koko be ya maga na biom. Obi da so ti ABC di nti Ghana ye kwa na ye ba. Ye kwa ni ma na ye kwa ye chi. Kenya boya we amabo. Amen. O ba ye ntiase o. Amen. Uka baba se mo kemudo. Papa. Amudo. Yes. Ye ntiase nkwa chiro. De kule mo a. When you pon your atembika o.
Yes. At your man begging for me, Bible Casimir saying, okay, the book of Isaiah chapter 3, verses number 13. Read the Bible for me. Isaiah chapter 3. Bible Casa. Verse number 13. Was it your bang? I read your son read your son. When you post was sorry by day. Now, some you know what started the assembly from where? What's everybody making a home? Obi started what time? You a minor time. Obi woman time or what for a man for so. Everybody baby a man penny for. Me am trouble. Debbie. Why when you miss your position, you'll be what time? Yes. Who position with the day? What the raw dross or no will become. Yes. What the bedroom, Madame? Ubatona say, Ubatona Sauram. Yo. Ubatona Sauram. Ye biaka can now for some man, Sabi, and Senti. Bible Casacha, wo, man penny me for. panchow, who say, hey, or man penny frost or my position with Timmy, I can just say, President Timmy and a jato, and first, can you blame Concord position in Sano? Debbie. What Timmy getting or trace back to the support? Yes. Kofobi Gumama buying, Kofobi sending the Kufa buying, yes. Kofobi Bukufa Sekufa Memo, yes. We are Sarah Lawrence and Memo Lawrence in the court. Duclim. Man penny for. When you pass over boom, I am penny for Bemayo. As a for him. Was it a casa for here? Well, you miss your position. To Gia Moutim in your deck. I'm a converting and I'm coming for Dimachino. Eh? Yeah, you know, and Yaji. I tell you about when you time. Also, the Punu for your time. If someone would give a betrothed, I'm trouble. I come with you, Betron, not just one manager, Padina, Munsam Day. Munsam Day. Munsam Ba. Mobro said you try another person. One Babo Mano, Brabba Mobro for why day. At all, you're not Quampafasu. You're not Quampafasu. Yes. Bible say, Babo. Who dying? Moo dying. And I'm a petame mine. Also, you the word more petcha day. Me mine. More sell man. And I'm a grab of More drum from coffee bread too much. Say, Nipam, say, Bubu, no contact. Then I will go to cross some contract one chain. Debbie, as a kid, you be a friend saying, you revenue be. Nature said, more, what to say, no, baby saying, not yet, baby, your job will be junk one chain. I'm going to cook 50 pesos. I'm going to cook 50 pesos. Ah. Look at this, my man. Body young boy, I will win. Amen. Bible said it again. What's my day? Move day. And I'm a petame mine. Petrol mine. And I'm a gem of brofu enemy. Dream of brofo. As a for the assembly. As a for the assembly. I'm trouble. Debbie. You're printing Debbie. Musoda, what the radio station. Mako trust. No more than a man search for. Who can the book of Isaiah chapter 1 verse 23? Isaiah 123. What's the man say? Was a man is such a four. A man is such a four. A man so chief for. Man down no much man. I don't say any number 10 is actually but can free propaganda. But different yet you're defending. A man so chief for. Then a man so chief for the dead than to qua. A would differ now for. Daniel would differ now for. One up at the dear. Do no be said them with Yeka Bedinti. Would the Akatiachi to be a canon be dear so be poor man quasia. When they may see so be dear my recenti. A crowd for some what do be finance acquire Kumobi. Na bana was war from young Saquin. Do obey my way of Tiari be in Wokuno. No, what about your position? And Tini Papa Pania Kunefro. And I say, was say, well, yeah, President Formo Brew. Unya betre Konyasoa. Why I do Becon Rose? But we be able to not ban position. When you bought any man answer. Oh, Jimmy Crow, who now answer. Tomo Bro. The work with an issue, someone's one of some man. No pastor Papanco. Sorry, as a Muslim running baby. Into young Pomben or wow. A body young boy with whom about. Amen. Now, for the moon, see me. Said the bear, or we are born a young cat.
Tiana count a member woni say Nukrema. Shababu Yanko. When you may see Tiamo be bow when you may we see so about Sincobedia may we see. a craft for some no masum. I could be also covered craft for one or bond to me your craft for. It is a for that. Self already see it. Is there 2 for this Or year? 2 for your Gopono boss about when you're assassin be to soon away at your pentibabo. Maybe for sure. Or be able to your buffy at Achlam. Yamontil will be one letter and will be 1 or 7. Yes. Met Tommy Brown, my town for so for you, wood time will be also many winter, but what brass one. met Danamis Habam so Done and Yanko Pordan and Sabah, so found ready. Oh, Papa, you minister 24. yes. Papa, you MP 24. The Kudum. Oh, Papa, you assembly 24. Yes. Papa, you more assembly be 24. Kudum. Papa, you more came 24, yet more aim 24, Yes. yes. 24. Yes. So, when you monsieur, The Kudum. but you go Yamaba. Amen. Omiakumanum. Amen. Shake your Bible the canwell. Yes. What's over Thomas, you The know? Kudum. But dear, we say, why didn't you go Yamaba? Amen. Omiakumanum. Amen. Get a coffee. Ah. She wrote. She wrote. That's one way. Ah. That's one way. That's one way. That's one way, sir. Ah. That bay. And you may film putting boom. Eh? Nearby one cassa yourself. Oh. In putting boom. Near this, the copper. Obadi away we am about. Amen. Omantia Siamla. Amen. Man, Kolanke to Edina to phone. Colania to phone. Eh? And then Colabia, a fungia Colabia too. Ah. A phone in Casafi. Well, I said, Nakalaka, and yet Casafi, dear, but a Cacola way, and Quebec when we dear. Ah. You are Colabian Massam. Yo, baby, yeah, if I know to answer, you two tell me. Baby, you'll be free, baby, you'll be hey, baby, you'll be free on the museum bridge. Yeah, Ghana bridge. You Ghana bridge at Chau. Nasa, we are not your compact on the Numasam. Now, bridge, no, Obini on Colana Museum, Neco School. What the hell? Offensium, baby, you'll be free school, no. School no actually, I don't think you yet. No bridge. But the do about to us who are, you have a vote to all. Ah. No one knows you must lie. You can see your school. Omi Uncola Suso Unconia. Now, maybe my real way in a cocoa and a dinner for as a Jacob school. We ask as Mammy as one baby. Teachers, you my yard. Your duty will be called, but I get to so call. Also, Cacreo Bedinti, as so many no call, Mamba. When you better, Eh? Bay. Yo, me go school no. Me nya drawing book. But we mo drawing book ni. 21st century. And sa na draw akwala of fam. Na we obey dem who drawing papa. Akwala bi wo na so a good artist. What started the way the draw family shape be no be free family. At the same time, you are in hygienic. The Gualay soon palm you da. The B. Never be a bit of your best in school. The museum. Tiwina Qualo, your bloody and it is Waka family. Ghana, yeah, catch Anaa. I shall be as you. I shall be as Ah. yeah, me is a no moon trouble and don't have problem. So
e bedu abato so makope vote ho ba wa sam no kan o dwantro na da bi the book of Isaiah chapter 3 verse number 30 read it again. Isaiah 13:3 was Abrade sorry read asam. Say Abrade sorry be di asam. We drama be bu oman natan. Obebu oman natan. Abrade be bu oman panifo. Obebu so be bu oman panimfo atan. Eni asafo hin natan. Eni asafo hin natan. Efitamu na mudi bo betro. Efitamu na mukita oman no de ahya monsa. Mobrofo asade omfie. Mobrofo asade de omfie mo na nsem pe ba bi man kwala we tira o. Mo hunu dan. Ohunu dan. Ana mo pecha me man. Na mo pecha kwala man kwala daachi e be sei. Na mo dre mobrofo. The future leaders punishment be na mo de ma omu. Asafrode asabni. Asafrode asabni. Isaiah 1:19. Isaiah 1:19. O ti sa mo pe. It is a mo pe. Na mo tie mi a. Mo tie asem apostle kwa me Mo be di asase so ne pa. Tie dia ahwoman so yo. Na se man prin. Na se man prin so de be kem se mo ntia. Na mo tie dia. Be tie tua wasem ya kan so dia. Afna be sam. Afna bi firi so be sam. Abrade asabni. Wo ye mo pasam ni. Ghana Yeka chi ana. Boso pudo Ghana who opposition and I ya so obofo. Obeso bi ti well down we do ya. O dia di mo be say no. Dukrem. Panya mo se twa panya ko say. Be me anim di fo. Yes. Obo so wonim dia batin prophet kan no nyuma modene. Omo modene. Fire wom. Yes. But akwete say ono kam ho na ye bon to. Hey. Nko podo mani shonsa yi nto abosem firi wo. Dukrem a. Ya tamo wo ho. Ampa. Kita tamo. Yes. Ani nipa de kwa no amonto no kita nyansa na kofa no. Yes. Abe yusu no. Dukrem a. No meboa wo. Na jedi pato. Na jedi pato. Yes. Kwala we boni be no me aye. Abu. Ti hwe akwala ba ko school ya. Asem okai. Dante. Yes. Oh, Andu school. Hey, why if papa? Yeah, can only school never gonna ye my wati. 12 years old. Ah, sad no. Ghana. Sa. Dante. Yes. Oh, Andu school. Hey, why if papa? Yeah, can only school never gonna ye my wati. 12 years old. Ah, sad no. Ghana. Sa. Dante. Yes. Oh, Andu school. Hey, why if papa? Yeah, can only school never gonna ye my wati. 12 years old. Ah, sad no. Ghana. Sa. Beba. We kwani. I'm some come on fu we na mame. Kola ketwa. What the basic say magana. Eh. Obadi ya we hu yemo. Amen. Enyini abonye mi mame aksebi dika. Ejumeidia inabeye miaro obrei inabebo miaro Asemi besini fema miaro Asemi miaro Asemi besini fema miaro Ejumei besini fema miaro Obrei besini fema miaro Asemi besini fema miaro Asemi miaro Hey! Isaiah chapter 6 verse 16. Punishment to be a dear chileba. Isaiah chapter 6. 16. Verse 16. Isaiah 6:16. No? 16. 9:16. Isaiah 9. Isaiah 9:16. Isaiah 9:16. Sorry, Isaiah 9:16. Yetu obadi asem. What's the saying? What's omanya akwankyerefo? Omaya kwankyerefo. Wama wo fom. Mumaya fom dodo. Na wana wo kyerɛ kwan no. Omaya kwankyerefo mumaya fom o. Yes. Omaya kwan. Me no so babo no. Me printing press. Omaya kwankyerefo. Wama wo fom. Mumaya fom. Na wana wo kyerɛ kwan Na no. mo kyerɛ ye kwan no. Wamne wam. Mumaya mwene ye. Mumaya diabrawo. Ghana Yeka chi Anaa. Meka kwan na mo twa de bi. Wo de hwe bi kro hwe bridge na hwe Ghana bridge. Ye koi Ghana bridge bi nkyerɛ wo.
ana ensuo no bridge na ensuo ni na mu kura no ensuo ni nye ensuo ni kala na bridge na se bu aw na wa abu yi ayemfiem nye de ye abu de di busumi ana afi busumi nyansa bi busumi nsia be ye we san krofo we mu o ensuo na chi ono o ma ka chire ho aw ye ko yo bi man to bridge da ben ye be fi bridge we ni aben hwe kro bi to man bi bridge da ben ye be duru ha 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 yo omuni koko omuni gold Debbie omuni diamond Debbie omuni bauxite Debbie ye really asa ko be se bisa ngbo we mu nchan ye ensuo suo da be be duru ha da be yo da be ya to ba da be wo nyansa we bi kura mponu a obi be se no ti we nya obi manzo ye yo hu yamabo amen kwa me sinse wi musa no ye if you messing ko Ghana yes the legends yeah they don't know yeah no no Ye the legends yeah no no Ghana for you the Ghana yakechi ana we ngese sabi ekwafuo mo ekokrobi yes oh Heavenly Father yo wa huyamabo amen body ya we huyamabo amen Ghana yakechi ana yakechi ana yakechi ana body ya go pomu yamabo he Omaya control of my phone. Omaya control for my phone. Na wana otro kwa no na wona chi kwa ne haye yo enti asafrade nya omomrante wani chi enti amamrantie sesei emrante dodo na sei mrante dodo na sei because sesei ba brante hwe a wo hu de oye ntinu amebi mu adanya pobofo awudifo ebi sei yes na yamo hye ne wo ngisia ho enne se oman ye mele se onisia mi nyanka ne mrante ne maba wa wono andi sa wonya ya konkosafo sesei amasesei amawe we ti wo masaka but we no really tape near about the one and Ghana member. In the money for to say, oh man, ye implanted in my body, I done in the boy for. Oh man, look at the to say, I'm a branch of Biana no penny. I don't know why they would. The boy, some one can't jump. Yeah, you remember for you, free penny for the beat in a man, Colonian, and why ya done Casabi Pedro, put it in the woman, and I'm not an Asian ya. Some woman can't have social media. Not an Asian ya. Maintenance yan wa ya abone for some that is all that maintenance be su abone for some me na mtwa babo no be a printing press bible kasa what awradia asafowradia for so bonse bufushia bi ba etina asasna na esani nti obetwi paso yes mama maintenance yan wa ya mama maintenance yan wa ya mama maintenance yan wa ya mama maba oni suan wa ya mo so mrante mo hwemu yi yes muhemu mo anu ya no so di mbakwatam muhemu yi yes omana yesa ade yesoja omana yesa ade adan yesomuja sesei Ghana ehye eya yesa ade yesomuja obi nkura ne nua sesei obi nkura ne nua hwan kura ne nua hwe onya ya pe no onu awia na ade hwan na bu obi nkura ne nua obi nyi obi hu sesei tutu ababo obi papa no odwe ne ho obi nyi obi ho dabi hwe ba bu na me nkwa Asiana investment Asiana kwa wasi dia wo hwemu di ni faso sesei ende omo ya dan omo hwemu di Asiana 20 ende empanyifo dia ba dia wo hwemu di ni faso omo hwimo mani sika di ndan ni faso me na mtwa ba bu no me printing press wasi o mani empanyifo no ona didi anyanya dibre nya ahwimo mani sika di ndan ni faso omo di ni faso oyo omo nwie yo odi ni faso no nwie next akomode wom ni fadia no odi no ti ama akomode mrante ne maba wa no
What did he become so? No matter what did benkum. Next one me? Nina still on boy apostle and so on. Depi. Timu didi left and right. Jisi kan nyafu no trouble. Depi. Ka oni fan de wudi ye de wakati ye de amount. So nti baba na sia. Nti benkum de ni obi de no afa. Wa we one sound. Obawia your man sika no. Manas we frame. And NDC. We frame. Kasati ya MPP. Efrem we manas MPP so kasati ya NDC. One bed nyina soliti you. Omi nyina soliti o man. Omi nyina bo man no. Yes. Omi nyina e bo man no. Omi nyina sa man no. Manas we efrem power. Mo ye kitwa we ya uko ubi opoka ko ubi we ya. Aya. Obi je tu am akosi baabi. Yes. Weba no we aye we asemi nya me to aso. Na kan wuram na say ene bisa question say obi bo besia so the koto babu a complete babu nukrem it your balance ye biem na be so obi so sit down wa bo besia di sit down ka ben bi do ye no mu di bi di roms mu di bi di fo mu di bi di ata mu di di obi a ni nyina mo ba ade ni ayesi won ya bo won besia dada ene ya ya ade na si kwam it ye si kwam na obi ba no wanto aso a balance na wan the ene ka skas in sikanin ka ebe me dia complete ade no sas kana wan the onu si ye dum pempen so no onu afes kana dia na monche no yes so no so di jai na mo so be di so a mo so mpu yes mo so yanchim nukrem obadi ya we hu ye mabo amen o man ti ase amra amen hwe onyon kokwan mi nyi be bia enchira mi kwako yi Rwanda Ghana sebu won si hada o ma sebu wasim me chawa chiro me chawa Africa country ya na kwe emra obi eno be pio obi bini emra no shemo obi be di so yes ene greater courage minister be bring some man o kan no kakra Madina go and see Madina yes ya we shira amen o kan no kakra no wo jama o be di so eno de maso ya de mentiasem wo be ye fe no obi sua ne fe ye de ko na agi ye na agi fam but sama obi asuti obi to twere ho ni anka wasam obi basa beto atwere ho obi to twere ho ni atia no a ukoto ana ususuro nukrem ko so tinu ahwasam ti yanko we nya Ghana Kigali Anaa no Rwanda Gota no jinem Ghana alajo gota utimi nyinam dabi ni Africa na kire wo omu wi omu sa kire baby we be kwotwe baby kakra bi Vision City yeah Vision City Maya sebu wasimu pen Vision City bakase ntokwansi kro no mu da timisa se Ghana Yeka Akyi Anaa Go City wan Mudamo City wan yo yebetu kotoka noa kotoka Kumasi Airport yebetu Kumasi Airport noa why Africa yes obi obadi nyango poya wo hu yamabo amen sase so bu masa yitu ncha this the plan and omaye yan de nyango po twedi ampoya we e ka kire yen odofo wutie me ne bibisa question Ghana Yeka Akyi Anaa yo bravo Yeka Akyi Anaa minkoyi Europe Unia Ghana unia African country ye die
pesimin kuminyane politics adokro ye to abawi a opposition him si ato abawi just sabre ya kinya dwubom ye push your man no ye to abawi a government power him say ya to abawi say no that so ye friend say we politics ne ye we man ye we no so free sabre what tiamia who ye minister who ye president who ye vice sabre when your position be the book of Isaiah 33 verses kasachirawo Isaiah 33 verse 6 was obleso ni ana mo man ni nyina obleso ni o time ni obenya opposition ni mo man ni nyina wo mo man ni nyina mo bleso yo yes kwababunum ewon kwajem mo man yenyi nkwanfiri mo bleso nyansan ewon nyansa kwaso enim ya musu da yɛ niema bia eni ho musu betimi di mi ya dai aba awurade suro nyakopon suro mu na momfa nyo nyesem die tikani breo bepamu ho mo mepamu ho mepamu ho na temo ho mepamu ho minister mepamu ho asema mepamu ho MP mepamu ho we be police for that me yibi cha wura ba ho police quarters ben the police ni be gina kwa ho a onso be force utu tai enwe cross yajo o just was prum si futuro na be da paper grass ani ti kwa bi afa so be be o tinin ye de enye da be ne bi police for free sa Protestant da be ne be ya police for free sa Protestant no mo so jakuma pa be gina kwa ho am obi fumu a ye tinya tretre no a kire ne kwan mitu kwan me mo bom hallelujah amen police ni ne wakasa ono osuro kwa na tade no camera ide mic wom di wo no usuro ti usu wa wo gina usuro to no no oye oboni a ebe che no na wo so ye no boni a nti wo sa gu achi no so tufu se no ye mfa na akofa ne say wa guidelines e tufu actually next time yes ade bi mu a ebe ha wa fum so no so no be di ano ne atwe we ni ebe she o kan na ni we ko ano ya buku computer pick odi dada ye ni akiri Shiame ton no da be nyankasa fo mo ba nankasa se akwani jakwa so amoa o si ya pe no shia na ka na to no be o tenye be police ni bi da o wura dem a obie gate na o chia because on so be no nzu onyu to akoto fridge na agikwan aden o me prisoners da be ni betime si papa bi ama wo a police ni wura mo to so wantu be bre won mo a ono so pesika no da quarantine dai obreso do man nyina do brenso mo man nyina wo awanya position president wan obi biara wo brenso mo man nyina na mo man nyina wo brenso enkwagere nyansa won ko obi foforo so ba no so akasa a kire no inim dia buru sum awu nim dia so fam de obetim dia ayo awurade surom ya kase obi nya bibi o president bi enu aba Ghana ya kase o nya bibi mo yi bibi ba no kure de mu di do so che de mo ya am telling you yes nyema bi won mo a sa wo nyema magije bu nwura mu no e ba ye ka dodo de kudem obi ba do ka jese wa nya hwia ka jese minim nyansanti na me de oje tu nwura mu be hye na me be wiye ye minim nyansanti na me wiye ye yes ubati ye hwehwem ye ba ye no o ma diska bi ye hwehwem ye bu so ye nchi obi a na de na ka nwura mu da ba na mo di ye hwehwem be di ye sa kwasi awie ye Yehwem ade ne ba kululu bi wom yehwem asie be chi obi ni achi body obi we wia body mum ko ni achi obi we wia body ko asie be chi obi ni achi obi we wia banche asie be chi obi no obi a wateti obi no ko oh ya asie obi be ko na mfia na ya ba obi be ko ye ba chom anyo obi chi na ye mfo Badi nyakupo wu yemabo amen on fanti asiamrao amen baby ejani nyo Ghana Yeka Akyi Anaa babu so breso ana mo man nyina o enkwagere nyansa ya dia ma wom ini dia buru so mi sisa wo ba ye gbanya position wo nim dia ne dia man fa bo man no jedim patu babu kan sem bi with the book of Isaiah 25 verses number 4 Isaiah chapter 25 verse number 4 wasi ya abenye din Emma Bruni. Hallelujah. Amen. Ose ubeye president. Ubeye minister. Ubeye MP. Ubeye assembly mayor. And so area
ya bɛyɛ den ya bɛyɛ den ama mobroni ama wɔn na ɛwɔ area abɛyɛ den ya bɛyɛ den ama ohiani ama ohiani wɔ mpatam awɔ na ho hiahiam awɔ na ho hiahiam na no ho nyo ne kakra yes ho nyo yes ho nyo me yam hyehyɛ me ho yira me ha Ghana Yeka Akyi ana Yeka Akyi ana koko de ne ha me o koko de me se bu de moti mo se de me kan se bo se mo die di fo na chi odifo bi anu ohu no ba ka kire mo ye di bible na kasa kire na se kofo we na ji koko mu a sam Tennis ni agisi we hu space o hu se show this year o di no o try to see abeko no aye de che wudi no de ato na so mo ni e be ku koko hu a e be si Ghana se koko a ke de boy hu safo nyene na de sa bro fi tiesi Chinese for koko so make say de che Ghana koko na be wie nya ke se kwan e fa so hata ya de nti anya fe ne be du bre bi no e vie nka se ye be ye do mo so ye ni bi na fe be du no no di mu kan ye dan e che o ti efe ye edikanfo na me kotu ye no 13:30 Luke chapter 13 verse 30 o se me nka say was na hwe ne fe ba de sa pe echikafo eba be dikan na echikafo no no mu nim koko ho hwe no Chinese fo no be dikan no be di koko na nim kan na edikanfo na ye koko ma edikanfo no be di akire ya be di akire nem se Ghana Yeka Akyi ana ni bebre mu ye di mu kan ye pre ye ho ye benya independence Africa but we be ye Yeka Akyi na no bi me preach obi free from o che Libya Gaddafi mu ya kam say Libya Gaddafi mu ya kam say Libya me brothers panifo bebre kwa Libya se Gaddafi mu ya kwa miata tanko mu ya kam nim de Libya yesi ye nye bi wa Africa enna ye nia Rwanda almost start ye bi Ghana ye de wan na ye de pesimin kumunya ani aba kwan bia be fa so ka bia ya bo bia ye be bo ya ya pe ade bigi nyafu ye bi ka kedi o de ja bo ya usafo ye jato onom wete sam kwan ye nwie da ben ye betuma kwan baako ye ben no once and for ye be ya to onom a kwan da onom a obi bo met o me ebium ase come here say ye to be bia na new garden dey by so be road wo but yes year of road maybe some ye Yeka Akyi ana some say baako na no adire me say Ghana yare ana Yeka Akyi ana Bible asmo kan mu do who can the book of Jeremiah chapter 8 verses number 15 te Bible na me go Jeremiah chapter 8 me patch verse number 15 yeti obade Nyankopon asem wose ye hwe asomdwe kwan say ye beto aba ye wie se hwe asomdwe kwan nanso ye mu biara ma nanso be kom na ye bia ma ayare sabena so tu mirika yare bow hwe na di mirika so kwa yare sabia wo so niem na de ne kwa akomatu nko a we simpenio simpenio ukita have insurance ya body obia implement obia ya de we ato no ba ye ni use no asem pass obi je dan ye eni so even catch if insurance no e kraw ya de we kama to din pa and so we go hospital no the still catch and carry in that year juma kebabunum ye hwasomdwe kwan nanso ye mu biara ma ye bi enu aba ane ayare sabena so ubegura ayare sabia na ufo sa ka yare matonko ya won ma yare na yare no sa konya kumatu safe hospital because ubel ne be sha won sa no esa ma rezi BP tina ye ni gusamenta Ghana so ko so obi ka bonda kwanchen na ne unim ne what about na what am to care anke be gina hwe no unya du patcho be card e bia card de watini patcho be to we why we benefe ujana na rebe gunifa that's matcho me dem to no kwanu na me fa no me de ba yo so na badia
and I mean timid about you when I bet you to be a crack. Now, when him have your fire, will free now also in a bar. Head on soca. See a bed Jimmy Papa and the Bini, as you say. To be bread, to see our Tamanaqua. No, I check you to marry. Yes. So betting your Kujama Nana, won't mean Yamana, the Anna, so German to baby order. Yana was we, eh? Ah, what's the Ayana Sabia day? I come at 2 1. Then you come at 1 Then you come at 2 and now to come now cook massy. O Cotakrade, O Co Aflau. Ah, O Cocofodia. Still crown Baconani and Amso. Intimine, almost a friend the Debe Road. Double road, Intimine. Mpunim punani da sudiba. To treman was sutas or body from a cobra some game. Because any man United so be do an answer on your day. What I gonna road? Ayakoba. I dear you, dear Trinity, Yakosilla, and I so deep impunim pusa. To Coca, never be a bidui. I we double road no afaso. Ah, O Cotaquano. Yeah. Maybe you're too good. That's what please here. If you can't start yet, Momo, you baby Kakran and see a question away. Almost 30 years with more, what's almost 30 years. And it's on Bay and San, we are not in Sapeti. And some other government, but also by Sapeti. The Ben and Ben back, Kwame Kumai and the Baku to one. And will be 2 hours of Koya and Kagana, you do baby. Bridging a bay and I bridging some side. But when a bridge now for Langaju away. Oh, you put your jump, I will not tell him say I'm not a politician. Debbie. Obia wouldn't say obey politics because mechanics said yet here a politician. Look at him. The economy far not boy. Yes. I trust now you so for us one turn with your phone and dear, you go probably choka. Onu will be come choka papa. To ken the book of Jeremiah. Or Castle Jeremiah chapter 8 verses number 15 young. Jeremiah 8 verse 15. 8:16. He also 40 wajuma. What you want ponko? Isaiah 8:16. Isaiah 8:16. Isaiah 8:16. Verse number 16. Isaiah 8:16. Yet to about yasam. Huh? What's it? What's it behind? Church Adansiano. Also for wajuma was all yeni. Babu. Buabuan samnano. So entertaining machine for na so entertain na famo mine. Yes. So for one church no more mine no. Head so for be ask all them one. Head so for be ask all them. Ah. Head so for be here. Head so for be ask when you word fight. Head so for be yo. Chichira dance ya na kwa catch our mine no. Say karat maybe ku. Say answer me ya so for be patch our mine garden. Wow, Joe, what dance in Nakoka? Yes, completing the word of God. Teacher dance, so entertainment. So entertainment for my yes. Jabio, yes, I don't know you. Who rat for them were Kai? And then you don't yes. Nyaman for them. No, go for them no more. Go for them no more. But here we are about. Amen. To come back when verse 20. Can you go? Verse number 20. Because when a man dance in a cheek, we are so for the money a dance in a cheek. The money a dance in a cheek. So one can assembly said, now you so for one can some said you never post and canoa. Any again was it dear? Yes. Again, yes. No one da. But this is cannibal to be pull a show. Yes. When I'm catching the cannibal dinner by the G. Look at him. Body never pay when we are about. Amen. O man tiasi amna. Amen. Me ko commercial break aba. Yes. Akane no na ene muano. Na wa shisha da so. Ene dia wa sesana fadia. Ahon sama shakotu. The kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Open summer shekot. Tifan will be emphasis. And I know 9. I give you for now. Oh, no, when we were Yamia Quenua.
Ano kwasamo Soya do sudie Ensu Chosem ne betimia mayati nyamia sipa Nyamia kwainwa Ewompa se Sola do supa Ensu Echinye bieni mo Ampa Ensu Ejidi fo Yo krom su koma ye huka Akane no na ye ni mo no Patada ya shishe krone chiwati Akane no na ye ni mo no Toso ni sebe na busa maso kimishe Penswele Majenga brini kobi kaweni na she Akane no na ye ni mo no Inaje wajisi kansa na wajishe Tobi kwana kosa ya Wawewe Wati Ebrena wiadwa minia Ebrena so jidini Eyedi so nya okupo ni chosem suya Yedi be nyami adwumano Obisi ya sorry bia ya sorry Wati Oka wabwa enya Hallelujah. Amen. When you go for my warning, Yes. I don't know. Or my warning. Shall send me a trade yam poya where can ha? Or can send the book of Amos, Hosea chapter 6, verse 7. Bible can send me a chair. Hosea chapter 6, Koso, verse 7. what's the main say? Was in the one day. Was it when you go pass it? And so for one, Mumma, you might say, Moon can you go pass them? Moon say you go pass them. What from my pumps Adam? When you go for my baby, my corner. Am I your force? How mine? Yes. Ghana for ye cabo Miss Almino. What do we come to You're changing control because yes, you're being but baby say, you're just sure being sat. Will be a quadris position at Waji, and was annual. Will be a G, sub position. Get it, I am going to go to a draw. Or to a draw. Yes. Or the president of baby man and ye, well, I'm on one point in the position, not now. This is for baby. Gilit I am Musuba for crow. Tia yo mai o mai ya ye Musuba for crow. Ah, moja akam moja kike because when you to no doso. E je body sign abey de bo mai no. Meji usam. When you to no doso. Yes. When you draw. No dey position no. Oh. Kasana mi ko Bible. Verse 9. What's it bien? Na asofo so be preaching so. Yeah, so for me. Say asofo so be preaching so. E be kanya go pass ma. Ye be so ma bomb pa ya mo man no. Ye so for be switch na so there. Ye so for be switch there. Ah. Yeah. E di asam kura ni. Ye no man ye koduri. Ye no man ye koduri. But so be dey so for be djuma onu so di. O ja so dem na ngwazi ade nkwa no so ye na so dem wo. Na fa banche bra. Fa body bra. Ba di body akwanchire. Masa. Ah. Obadi ya we hu yembo. Amen. Omanti asiam la. Amen. No so for typical chim se consulting room. Shia me mpoa no. Na me twa ya ase. So for ga so betwa ya ase so. Shia no betwie. Ade ni ko wunti ba ko atwe. Wo ye ne di o se no go gree. To kan Bible no Bible se die na ko so yi. O se so for na da ne die. What asofo kuo no. Asofo kuo no. What is that akamukafo asafofo? O so mani no obi ya wonwene ho. What telipa? Deliverance tantawi. Wodi wo kwam di nipa wo be so 40 meter we first say we crutches no the bonipa. Na ya se pia fi ma wani agi we hu. Hwe. Nya confessam. Nya confessam. Ba ni yango po hu yembo. Amen. On va ngosem ngoni maso. Amen. Tie ba bo ne kasa. Yes. Wasem no kani mu do. Asem mu du. Yes.
ɛsi yɛ fa asɛm no nyɛ bɔ ho bra fa toto onyankopɔn ka sɛ mo Jeremia no Isaiah chapter 22 verses number Isaiah 22:30 Isaiah 22 ɛna ɔba deɛ toto na ne hwɛ wiase saa verse number 30 asɛm ɔka ni mehwɛ ɔmo bia ɔnkɔhwɛ asɔfokuo no ɔbɛgye ban akasɔfo bɛtumi agye ban ana ɔbɛgyina tokuro mu na tokuro na amansamɔne afa mu bɔ ɔman ni mu no wɔgyina no sɛ no yɛsia no kɔ yɛ preachi ɛdeɛ masase no yɛdeɛ hyeepu ɔman no na mansan no na onyankopɔn ansɛe ɔman nanso mehu biara wɔto ne no obi ahyɛ party colours sɔfoɔ na ehu nkalat saa no yes, a powerful man. Yes. But say if I am some fool, me who am me kuma. Obadi ya we hu ye mobo. Amen. O man ti ase mra. Amen. On bane ngusem ngu ni maso. Amen. Ehini yadri. Ehini yadri. Anami yi ka kwan a kire. Yes. Me kire ka kwan. Ye de enamu. Da ben eni betimi anya side double road ibia we fo kwata kradia. O kwati se won kwa na mule. Kwa na mo ha. Kwa na mo ha. O ban so anko na anam ndi wo sa wo ne bia wo ne bi na wo sign me nka say no accident timi ma wo but ete so yes enu nye hu ti say impuni mpu ano debi puni mpu dia ne ano odi no ye nanti mu ache ye free ye nanti ade ni fa nyanyen ye de ba ya so ye de da so na wo yi e da so di mpa ho tuba ko ne bi so asesi ono walk will be Shiano. I don't hear. Say ya. We cry a coach baby papa near the Chilemo. We the iron a kaya and we never see a baby out to say, Baba, that's bay. Bakwabe Pano. Bakwabe Pano, which is all on Mexican target to pay. It may seem. Oh, look at just put no door for your town. Now, your baby, dear. When you got now, Nabby, we track my track country with you. When almost in San Hokono. Ghana, ya catch Anaa. Ya catch Anaa. Obi aji position na bonobo. Yo, 6 lanes. It didn't car crowd with me at the campus. 6 lanes. 6 lanes. Kwa so ina ni muka no aba wako atale. Na de onu beti me speed no aba. Ina lane no. Odo be chomko. Yay! Yeni bano. Put no day for your country. No be asa. Akwa you overtake you very fast. They no be ba. I no dey see we try. Cross country road pana it is I know oh my god na Yeka Anaa we been go to abroad African country na metwa no country bia yenni boti pa ya opoja Kocha Korea, South Korea, Yenunya independence one day, the same 6 March 1957. Yenunya Yan Pet Omukoja. As a baton, ye the society. Bia, when you go past what you hear Mubia, Obeji buying, and Obejina to crew many to crew. I was as no sit to crew na my Namansano. Yango my way and crofo edge. He for edge. Na yesu ye asofo ye die be ni. Yesu ye die no Jeremiah 27. Yanko. Jeremiah chapter 29. Verse number 7. Verse 7. Yet about the assembly. Was it
Munja Croa. Yes, ye dear, so for yes, ye dear, Cronoa. Me mamma to come when we have a term, yes, ye dear. Momon Paya Mano. Yes, ye them pie attach it. Now would them buy any will be your bumpire now. No, you're not the preaching so shapuno. Papa. None ye dear moon, no crony ye dear mono, and I'm about yes, ye dear nibi. Your bumpire no. Kwadi pade bia wo bumpire man no abom wadi abaji Mr. Position Binu. One sumu nyame na bumpire man wo bumpire for. Wa go fa baby fufuro bi. One baby position kra no bomb okontwitwa nyan koye niam bi ansa no obepre na nisaka. Etu no bumpire no obese silent ni de ne ni yie die no obepe. Yes. Ena mi yebre no. Ena mi yebre no. Tu kai azia no o si abare so de ben ko ni fa be dai. Bedidi. 20 920 okay okay 9 verse number 20 920 to 21 what's it what you did the first what the free 16 no jama ya candy for no 16 no 916 was omana kwanchira for no oma ya fom ya bredo no one o chere kwan no ya kwa de ko bi baby am ko twawe ya twa baby o ya street lights ya che de gu ye bills so dundum baby dundum we ye mfa ko man panya you obi ne ya che na phone e obi aso me number say ka kire obi obi asadia pa dundum busumi susu a ayi automatic yete ye betew ye nti dum ni mfrim debi wono chere kwan amene won wona chere kwan no amene won mene oman no it awradu enya won mena to wani ki enya dia emrante kwan no sa emrante say ani jo mu ni ntinu emrante ne bia ya jimi ne yam hye so wisia ho say ni emrante ne omo yam hye ma wisia ne nyanka wonya ye konkonsafo say emrante bebrada ne konkonsafo ene moyefo say emrante bebrada ne moyefo ma bebrada ne no ya afo omo ne ka dwedwe sam emrante bebe anu ka den adwedwe sam won say boys no boys no omo form de mu wura party same and a boys no start so mu di nkrofo atem to mu di atem wiye no awiye no mo di atem di na sabesi mpanyifo na keman plant ya pa Ghana se ko buo ni di discipline wa omo no ka dwedwe sam plant no ka dwedwe ntwe sam abode for some dane se oja for some so wura bi mu a so mu no so odi wawu obetwa uti ese nyanchamse men se nkasa ni mama na chen na nchamse ya wo nkrofo wamfuom eso kwa ye mu dotom se asa aso kwa Ghana ya so Ghana mu ja asa for rede mu shouti ye kachi ana ya idi to kan Bible no a o kan Nahum chapter 3 verse 1 Nahum 3 verse number 1 Nahum 3:1 dia mojakro se oyo your man ya ye mojakro atro na wudie aye na ma se atro number 1 ene wudie aye o man ne ma fomfa ento ntwa ya dia ya bebre send ya to ntwa dawo wo hwe be yenam ko ya ya be wanya nim ko ne be kachi ya hwini ya bebre send ya to ntwa da yes hwe dia mani bi ko na hwe se dia still gota keke ko ye di mi nya hore atro na wudie aye na ma atro ne wudie aye na ma aye o man ne ma fomfa to ntwa o da ba hwe ni ya fomfa dia to ntwa da Psalm 26 to Psalm 26 verse 10 Bible can was one of musuo was ya hwini musuo asom sama ebe hye ye mpanyimfo na hye oman no and no bi titi ade ba ko sa hame amesa kan wasam so asom sama ade a mebekani esu nipa no akọ pension no in social security me ba patu 3 so abet ten be am for bia de manu ni na ade o anu no wan tua ye se penalty ro ni panu so anya na wie na ono no ko the pension o hia no tua na da nesa ai wana bu so sha on sam do no pe ya djuma no wa pension no so no na ka tua Yeka baby kete katase she ayo muni famu ma obisika ni ati ye se ye fa ne ntento no aye ti ato no o se betwa kwa kofa lawyer e dey na mpasa ma kire no
He too mamino. Intento ono. Madam Chocket as a channel. Debbie. Mukasa dina mubayano. Mukasi yango po nim dada. Ya tro wa semato. Oh yes. From your twem komo. Me just a mirror, me just me baby. Yango. Phrases here. 0507 690000 05595552686 05595552686 0507 690000 ya fa times wa mana me metamaso o person support nkwaje samu a me na mani 0242327172 yes but me a support nkwaje samu box na me bank obi aboa me papa me better na me politics a obi sponsor me dada e fa obi a won to obi a wild e wi asigana ye Freme. O freme and family politics bia. Dia na also ya boa Ghana. Wa woti asem na wuafu. O kan the book of Ecclesiastes 9:17 the Bible. Woti asem bi na wuafu ye wa makoma kosoro. Osanka chapter 9. Showwe Verse 17. Na Nyankopon na ne die sie no. Was enyansafo nsam a. Enyansafo ye kan nsam no a. One sam a what no. Ensam oti a. Eye kom. Eye so hu so eye punch bi. Na so di form aye dan. Kom. Ye kom na trust na ba bia wutosin no. Tutuni ye. Yesere enkwasi. Kwasi afo 240 amu. Kwasi afo dan. Etumfo entiamu. Entiamu se wodi otumi nti wo be sori wafu. Hwe. Nyansa ayese na akodi. Nyansa yesi akodi o. No odiboye ni baako. No odiboye ni wanche ni obi na oti de wa qualify no kwa ni kwendi bi o. Diboye ni baako bi betinya amisilidim. O be se papa bebre. Wo mo ase papa bebre. Te amu ntie nkrofo bi nsa bi ka. Dabi. Hello Bajoni baby akasa free. 05595552686. But me Shalom. Yahweh shalom. About so Ajabin name kasa free Labadi. Michelle Labadi phone na. Oh, and you married the Apostle Wakasa. And you married Wakasa papa. We be a dance here and fat and quantism na aka kuma pa. Amen. Apostle, o man ubisa say o man the ambassador Michelin so man akachi o. Apostle. O man akachi o man aya na nanoma di kamfo esiesie ye edema edisi ho man ye na nya ne na ne ye hunye o. Apostle. O man akachi papa. Aburo ni pẹ̀sẹ̀mì nkumi ya nti ana ama na abasa edi kanfo apoto shanka kuma se wo shoe factory o ya wo abo so glass factory ni wo angasa ko asitware na nka ye wo sugar factory apoto na America say ko to ayakema oil refinery apoto abo se to o kwankasa na ate no ana esensen ho. Yes, ya aburo. Eti na man we nyina aba no. Uchi obi a o te Ghana be ye da ben. Apostle se be ya just say ya to say suban. Number 1. Kamfo no so mu suban tata. Number 2. Sika kakra wo ha edi sesi o ma afisa nyina ko gu Dubai. Ana edi bia ko gu amanone. O ba ka kire nse be ye da ben. Atiye for the Ghana my base my year just to say so ban can finish guys career no more and I need this my mom my year school dying apostle we year me hoy na me bisa say nkoda e dra de of from teacher ni wi obema ake no from one na apostle ni obema ake no sanya me koto obeka kire me say o ko ka say jaben ya umie mu dodo ye be niam ama na chen sa teacher mu ja boro no an kaza Shakwanya obi aji na shakwanya ye de nam so ko wasi reason ko he ka ese ko fa koku ko shakwanya nam so ko fa koku edeba apostle se yen se sai suban o man ya di conference so mo suban o man ni ba bia ko se de ye chinko an ye be ko yan ko ye nim da oh apostle anyumre wo di bia papa ya wo nsira why omo ban on kan ho no shouden pastor Cheli pastor Mensa mother big girl
ye me mama ba ko fe ya we shira ba bia wo bia oba de na nka mo baba Jabi oba de ya we jos mama no nyi wakoma so ade ma adoforum inya je sa jira pa Iti mrase ubi aba kwan no me tani ajija to amagana iti debe no bi baba obi aye kwan awi yeah nti obi so beye we de bia kwan ya aben ne beto bebi ne fo bi so chechire kuro eji bebi ya ntama chechire ni atudin we di chechire ibinio ati di jabe kan kwala na etwura de ofa mu no teacher be mark fa hello bajodi be ya gaza free Papa good evening Acho me kasefi achimoda efemefia achimoda ami shiro kasabi we bio mo adwene mu adwene anka so mo kura no omo di tuo mo tiri mu bia Ghana yie no ja nipa emeka die so mo papa impenyimfo no die e se ye chi ye system e this no because they don't believe this mo ayen ebi won papa wo aye bra wa Ghana so mo fi ko se so mo na ko ba wa no ni no ko swa yeah ba yin chiri ma fo na ya ba bi jina apeja Ghana no ko mo papa na me say o preach no awo mo ankasa na me kwa me nye eyibi awo me nti what ya aka wo na o nya nso mo nyansa papa te o mo da o mo na so ne so ana o mo da so ne so pa ti o mo na so ne so de funny e korro de se o mo yu mo nsan ni mu e di o mo di so mo ni o mo ni o mo de wa wi o mo nsan ni mu o mo di I say, a man swan, papa, now so. No man, she showed my year. Ghana, you better solve it, say, keep him. They be almost a president, they be almost a president, so president, no. But teacher position, you now. I want you so many days, but we talk about the track, so 3 years, 2 years, no, we see that a cracker, it's the baby. Because I just in Sasso 1 year, and you no crown or you. We are not to change and 1 year no one casa nejuma. In case it a China for the Faco Fina. She said, no, Abba, a cocoa, Papa, a new war, a yassy Ghana party, Ghana cocoa, Hatan, get any Hatan. Obadi shall be on your case. Ya went house, mammy. She still 1879. Kwa fa so atakoko kofo we be sua na nse ya mo amani se kofo wo ho amte hwe se ya da so atakoko se nzio be 20 e de ba kata so nobody wa any first no utimi mo amwa we ni se apane se na ada so tia ba ko obon tia ba ko ani se dia o ma bo ye no da ho ni we se na Chinese for so atanwo de yanko we legend ye die ni yanko we dabi me nya dia ha we omunsi obetoti wapia akoshe dan ase e wonwure mu wa onu aye saade we wo waye koku apa no mo dia ma ye dia surunku bia ko ti se wi aba no apuatra twiaba ko ba hey, me challenge phobia. Me picture bia chewa. Omo fufu. Challenge phobia wo fufu. You challenge phobia. Omo tran ma omonko. Omo shape kwanye fa so fufu ni kwanye beto brebi kra no. Wanya ye trouble asem ko mesen. Wo de. Am na AGYEMANG. Enesi na ye mai bi na e kire mu o. No abon kwa mu ho. E ba ku gina so. Wo si fufu yi o. Munyankoi baby what if hey body hello bajodi baby I can say free the media
Hello, Apostle. Hello, mommy. Meta Sawoba Serandi Funil. Shalom. Yeah, what shalom? Pastor Meta Sawa Johnson. You. Papa, and I will preach in Israel. When you run a young point, a gun and paying 20 Nalanya, who came in Lalomon because baby, your money, anybody, I'm 3 aqua question. Papa, you run the way, you want to know. Papa, me crown, put it through, Yawa. Na me nim say ma say ya aso ata papa na me sure why kwa dia ya we on sure empija won ko du adumu sa adumu kwa adumu engu baby dia papa ya we ma won na won set yan na yan si yan ya ba papa raw and na me ya o me won ya me ka papa na mekinya ka ni say ya we on raw ni nim say na wo kan ni na wo bible mo papa ni nim say bra we bonni na la wo bible mo about the Asia baby no also Lamentation chapter 5 verses 1. Lamentation chapter 5 verse number 1. The insasia fako. The Bible no go. Was awurade kaidi abayensu hwe ne ho ya hokra na ya hokra ya japade no adane ahohodia country bia gold o Ghana ma gold chai nukurem country bia fa Ghana gold ma gold chai Ghana ko hwe mo de ne da country bia fa Ghana da ma chai yes the Bible no ya japade adane ahohodia ye fi ananafo dia no tukwan awura utu ya on my way kofo be fa ne be free akọ utu one ma na utu say ya fele corredo mu di enu bi aye ne bi o mu di enu aye ye fi adane na afọ dia ye fi adane na afọ dia ye be tu this year see affordable house ye ntimi rent Ghana ni ntimi rent ya dane wisie ni nyanka ye ma mu sia dane wisie ni nyanka ye nanam te sa ekurafo okọ villages ne dia emrewa ne nkokora na guo dia aseyo yesu ayenom enensu ayenom aseyo ye tiaka o ma sensuo no ma necessary ye to nsuo niano first na ke kofuo mu a ye de kontoa ne ko dia hye ababi nchem tudu kokro ukokwan ba bia no ayi kontoa no na dia ko sensuo na dia ko ene ye de pure water ne fifie ye dia konsuo ye dia kofuo ko iso enum ye tiaka jawaju den ye kwaso ye nyina so wotoma yen awurade yawe huyamabo wokran ye komu kai so bia so ye pona wo ye hamenam yabre sese ye bro na si ye nya home ye why na be home ye tibabo ye de homa mrisire ko ne member wana mfom ho amam panyimfo ne omo na ye nya duane dia me ye nti omo from so mo ye slay queens omo slay unsle to many pennyfo no na etwi so no mo de ga man sika na ro my one dross ye jane mo ye bone jane mo die no ye bone pa woni ho ebi mo wu ko nenso ene ye ne so mo yo no esomrantie no ne enko na edi ye so amanko abedi ye so sesei do be panye from dem ho na gi ye free nkofo bi nsam ni ho ye kra kra ye sam na adwuma Ghana fo ye adwuma die di owo ba ye ko pedua no wasere so na Ghana fo tu free akope ene tomatoes ye ko fa no Burkina ye wedia ye sese ene adwuma brantie ye Ghana mem han ye adwuma ye owo adwuma o komna no sientia ene komna no sientia adwuma obi nya no se mayo wo blessing your mama ene maba wane die aye wo young girl no a short skirt no punto ode to kwaje eno de ye tina ya sika ni se dwi no punto ene ye no be dia je to pine adwama yo man se pacha na so 40 aso dem owoyere awon cat system owoyere awon aso panyi ti owoyere awon control fin kokra wo mu ana yo mo wa aso man su gubati Christian brother Christian sister who saw the man from them was there enwa adwama yo mo se pacha nyankupa sama jira yes eno mana ye obi ayo do pe nyam fer ya unia sa to this Christian country hello pacho di baby akasa free family no pe ma po me bre no o ma signal me
Abade ya wali nshiro. Na do friend Obana na ya St. Anthony. Papa say the be say me nya fro pe na me ya me hihime. Because say seminar Papa him ya wodi na mo so awde ba no. Se me seminar na papa. Say me da na me sore kura na me suro se bu ha na ma fa mu ko. Papa enemri hwe se nya usikai abrofo afayam ije se wo be fa yam no ma nyina hwe se ye wo kanea wa ha na ye wo overall de se me hina me nkapo akosomu na wotimi dum kanea ne da sumu na wo mankrofo amanono fu bi wọ́n ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn hu ibi kanea no wọ́n na yẹn ayẹyẹ ọ̀man no mu ní yẹ dẹ́sùn mu ní yẹ tó prepaid ní adé nyina papa ọ̀man yìí fẹ́ na akókò di ni bí sẹ́ mi papa tí a sọ ọ̀ka kyerẹ́ mi sẹ́ twẹ́mẹ́ma mi ká kyerẹ́ mi sẹ́ yàwó ẹ̀yẹ mà dùn náà nka mi tu kwankwa àmànọ́ni à nka yẹ sẹ́ wọ́n sàw Ghana dọ̀tí di bẹ̀ kyerẹ́ mu àbúròkyiri sẹ́ Ghana dọ̀tí ni adé yẹn ti sẹ́ kọ́ba ní sá mpẹ́fù ìnyiri yẹn ho ẹni ọmọ bàtà ẹnẹ́mìrì pẹ́mpẹ́ àmì ní wọ́n kásẹ̀ 30 years àmì sí mi kúrò mi sẹ́ ó kọ́ Kabaku jina ansa baako abesin ansa wadinya ko aden na mpemfo wo yesa papa aden na mpemfo wo yesa wo mamabu sese emra ekese no mafun ubehu na wo asem bi ubehu na oye yese papa senye ya wala asem na ogina so na obi tuyamfo anka se be kura wo abeto wo se captain smart o kanu kware wo aka na hye o kanu kware pre na Ghana mpemfo wo asoma nkrofo no wo bebeku no wa bebe ye obasa enso ni nyimse Elohim yawe se why electricity awo Ghana se uduna so wa ma na ye hu hihie so ba na ye hu nyina so udun kania sesia na so de ma papa be pure Elohim yawe la se mo de na mo so de ma yen aye kania na be hye ya se amfa nyina ama mabu na sesia ye tie wo no ye zia zazemi na da membi se yawe friend se ye me penfu bia yetinye gira ni akase Elohim yawe nshira apostle AGYEMANG o shira pastor Che o shira pastor Mensa o shira sofu menina Ghana manro Ghana penfu ya siramu awu ayo femi simple papa abede nye adwuma nye penfu munyim we na nka mo ye ya papa hwe na papa kire awu Elohim yawe o shira wa papa amen amefa eyi part bi esi o se ye be ye siri ye se ni ye be ye no na regional minister no yam twa bibia man nya so so de kotra kem na pese ye nkura ni wutimi nya no atwo mo si se ebe hatwe a mo me fa ma hemfo no mo nya o ma ade o and the first na na say hemfo bi nya Ghana hemfo majority ni nyina ko school ni twa bibia mo say hey saska we en o ma ne dia ye twa makro we na mo hwe na mo toto ne ma no Sanko yedia yempe wona suro nyankopon ene fa mum yemfa nhie tirim se enye no kre opa se me di bible na ebe me ba be teach enye no kre se obi wo party mu nko an no ba yema position enye no kre Nese di panu kwa wo party mu nko an owoni mu die no ba bia kofa no bra yɛne nkɔkasa yɛwo nkɔfo bebre wa man no wɔnim die bi grad boa countries bi e de boa man bi nyɛ no kra sɛ nipa no wɔ party miti nipa na sa wɔ mo man mu party mu kra still na mo yisu nkɔfo bi nyɛ no kra sɛ nipa no wɔ party mu kra na sɛ wo yisu no me sɛ nyɛ no kra me de ba bɛkyerɛw wo kɔ ba ma de ne bu ka ne sɛ yisu Daniel mo Oisu hananya misai na Syria. Second message abed na go munyi kadia for film. Omo foreigners. Yeah. Omo crampo. Kisana mi fani say you bia no. Ni pana sawo party man na oisu no. Tese munyi obi akranti sa ene yem fani metra no me Hey, hallelujah. Amen. Ye wen ye mabo. Me di akira, me brane, am asigi na me. So ma sene, me srawo, na mitimi mra. Ye be shepu ama, ye shepu, ye gusu ye shepu no. Me na me kasem we. Me kosmita so me ka. Me sa kasem ni nesu biom. Ene se mutie mi a. O mampanyi a oye lucky kese pa wo sympathy. E wo mine ni so, ene na kufuado.
Sas me maker, I'm not a politician. On your man penia, you do a bone in the man. I know the brain so. Yeah. Because I saw for the dawn, I saw for the door. To when your sympathy pie, you could be when your sympathy, you did a new sin hona. Uncommon. It is a Yahweh yet, Yadum. Na say sad do ye we Yahweh Yadum papa na. Mo amudine chino, Momoan. What you show a dibia bagan hand of face the country. She yanko boy ye papa yadum and pie wo 20 nu. Yeah. Ta doya yanko boy ye present we no. Obi enya sa. Hwese ye to abawie hwa no bi aba na bi se na sabre na sa tachirama we na wo Ghana fo anu. Eni sanye ni enu, eni Ghana fo bi enu. But within a short time, Santa Chamana be Uragan, I'm not to be there. And Obu one man, tea and ye know she has out that Chama way, our last year more. Can yet. And this is the tea ye know you are dumb, ne pure on 50 year more on your pardon. Yes. And to more money, Naman Chana, Mumma, who are from Munyai. Na ye dear, your papa manager, Dean Part 20, and where she has out that Chama way, our the 50 year. Yes. Said ye bear no betting to Tony me because I can't be able to one name. Yes. Obo she has at the chama we ni year or day ye bear election year. A man in Koye mano, na ye are to a bed yet tiano. This a 3 year no shiano satam year. A brow shape mount to Tony me. Timo Muji Jan Chena Muja touch my motor to Boba Mon come on in your day and 2. Hello, but you didn't have a free. Article. Messi, ebe bois. Hello? Hello, Bajo Kasa. Jaya Winshaw. On Shamus, mammy. Mr. Yapam Yaman, Kasa Shama. Pichia Shama for you now. And I want to walk in Yamisha of what being as if. Na ni 2 days na kasa no ko water we se no kwa kwaje mita. Amukwa ya no be on the man no. 6,000. Ejam jona mitula. Na we o man na be ko si ye. I don't want we pure water. Da bi o ya di kofi o. Ya di befia be yusu o. I feel am otwa ko mu vie keke no. Coffee cake is you. Mugu Krumpono no. You cook Krumpono. Yeah, we shop. Satanka, you see about Saturday, and I remember. But the shop, you want to swat your man or your swati. You bump mine, but you hear a candy for papa. Mr. Barry Yanko Ponce, offering with some woman penny. Now, on Sunday, no be one a mem woman by Jimmy Biano, then you soon tell one fire to enough of a big crown now, and break his up. Amen. No, you need to know your baby man measure. Yes. Because if you want any doors, Intimi Fanny Bibi. No be so bad, no so bad, no baby. Dear Moyana and Yafo, dear Moyana, Moban mine swap. Now confine and work in Fenimia, if you're watching work, swap. Still, I don't see BC Ginimuno. Messay, Coco, dear Moyana Munyan Bibi. Say Chinese for the every young Kotobi. Kotobi agreed for Moncoto, Namon Famra, Nedu Farmers there, Monte Chema Coco for no. Namunyaka Sapracone, a year friend say, went in boot noir. Modima farmers day, Munin free or no more, dear Munyai, young free all system noom. Nankofo, young yes, intimate competition to me, yet me no competition. I know. Kofo, I give from my woo. Hello, Patrodi, maybe I can say free. Hello, Patrodi, maybe I can say free.
Because I said, Dame, Michia Domifona. Bakasa. Amen. Because I got a penny for a penny for your home. You pay for the wife oh my back. Was soon one at the Benina, Yankasa no Monte. Then I'm there's a general said that would go with simply a shot and not them now. I said, what the gun be a capital time when take out a tune. Go to the chat. Yes, you know, yes, now, we are question the news. Osoma, Francis, I know, I didn't cry. Omari, I give you a mobile. They have why? No, you are quite so dear. You're nobody. I was. Hello, Bajodi, maybe I got free. Last one, Penny and Manani. Hello, Apostle. Yes, sir. Hello, Apostle. Bajo Adam Metonga. Good evening, sir. Apostle, but I'm sure you will do my power. Amen. One show more. Amen. No, more I want to send a video. Only as a pan in the mind. And so now, I say a bird in the or you know, in the tree, you go for me. No more, you see, no money. On fire. Not go for a after on fire. On fire. Because if you are missing on a mission life, Toko and Toko, no Toko, Miss show life. On things in the Mrs. You will be directed. As someone I became for Mumbai. Me go to Babu Chrawa. Babu will be a homo, and me person of good quotation. As a way, and I became fire service. Compens you will do what you want. Yeah, Ghana for ya, ya rough for Santino. Almost 5 years serious. No man never told your mother for Freddy, I rough, sir. It was a tank river to next you. Hey, sister, no. Ya catch. Hey, come and Ghana. Wi-Fi and TV from Wi-Fi, I'm free. The bioma be a dubas a bit to be a gun, a baby. No man to sister be a year new. Let you be used to do a colon of a woman a gun, a baby, Jake or Ghana. Ya catchy, Anaa. Hello, Bajodi, maybe I got something. Hello, Apostle. Yes, sir. Hello, Apostle. Me did Isaac Mesa because this is a manu town. Me theater manu town for you now. Apostle, you went shalom. Maybe also. The mission of Papa said, would the Bible editing a penny free? Now, your penny free, your name will be penny. She said, I quite said, Hannah Jumano. And runners are there to know more radio station. When you can't say my essay, way to one, say, a book of a better say, I age one. At the stations, no more cost that I am paying for now, no more to say, yes, a station, I can say, more. It is a wishing pan apostle, my way, you know, say, be penny for knitting any or draw at the more of mine. Yes, school sem, Bassa, is you, Bassa, it's upon message, Bible, and Yanko Portrait of Ghana from Kwana, because I saw a whooping, I can't afford. Or Choma, we are singing and will be so slow, Yame. A 2 day show, and soon as I can,
o ma media ye adwuma e me nsuo no ansa mu no o ye dam e no twi nsuo no kogu mu no de horo ne da ne gold no de horo ne dam it is the same thing it the way ni media na me man ni and the Bible na kato no it is the book of Ephesians Hosea chapter 4 verses Hosea chapter 4 verse ma says ose dia ben in media me man nti but won agu for lack of knowledge people perish. Okwa no was over contem Yagwaman on it yango Papa ben you Eva body in shroud amen ne da bia nkwaje sem a wo ma ko agyemanie asempani nie na me kan da bia se wonye one way preacher Papa Ghana ka akire na se Ghana ye ko enim Ghana de ya ka akire ye mpanyimfo ne boya bro ane mu nkola ne so da ne sika ni brefo ye mpadwuma ye pe quick money yankola ni pe quick money too much na mpanyimfo no so hu se mo adwene ni hona de muni ma ni sikasem na mo nwene obi oba ya kra wo ma me kra na so papa kra hu se ka time po atobida enso ene akola young boy si wo pede ne ma me be want to be na de ne papa be want mi anye ehimfo no so wo ka se nke yenya omani nso mo se papa enkaye den so Ghana himfo ba first titifo himfo no na no mutimi gikuro ye ni ye no enenye bi ni himfo ba galam se ye koso nyina himfo ni to na firi mo a enokre hwensa ase kro mo tom asase ba kotimi to mani pa be 1005 papa na uko jan asha ni sa se o mani ye bia o ma ya gaga o mutimi factory queen fu enyina bi papa eradi hu Ghana mo Ghana oba de nsa Ghana yale na Ghana yenimu ye guase emu asofo emu de ben de nkom hye ni se ye hye na ye hye basa niema basa enkramafo na we bedin se papa Ghana se Ghana yale ankasa nyame hu ye mobo oba de nhira nwumra mewra ho ewe nhira bebre no yo so nyo akoma so ade ma menkase ye fama himfo mi se ne nkebe ya ene nka ye nya na ka himfo na nka first ngomo mo yo ma de o mo yo no mo nyo ma de dabi na minim so be dia himfo di bitimi yo menkase ye mi se ne nkebe ye dia kai jama o ene ke jama o mum first ye si komo me ye yi ngofo so mo ngoso mum no mo nyo no e se die oh dabi Apostle, the dynamic preacher. Papa, omuni manode. Ye beto bombo kreche we. Ghana ye kechre no. Papa, Ghana ya kechre nya se yeka. Yeka dia na asafe ni ye beka. Ya kechre papa. Akeze sinki etimi bie airport free. Nanki ye sagana fo nyina wan logo lie. Nedu omo be fa obia me fa broche no ubehwe Europa no asatena play mu na woko no asatena papa utu kwanya no hu say yes Africa ya kechre because ube shabro free da omuni shi omunishi enso no da edi me fo ma chese aduane kwa ye che aduane free baby akodi bia no pay nwumre free wontu no source of income free just say that Africa there Ghana especially Ghana ya kechire papa na ya na de ye meja ye marefo ne say aman panyimfo omo yare a abroche no mo ba omo yire monyima abroche no mo be ba bewo wo mo be ko school a abroche no mo be ko school etina abroche na mo ba eba no edie pa na mo ba besua free mu de mo ba besua ne brofo mo ba na ma betena se na ma be ka brofo hu na yese ebri ni peni so enye kasa na edi ko ba bi broni bia ka ni krom kasa Italy ni broni won me fa chi enye hye won fa brofo ye preach eso Ghana ni edru ni krom Ghana twi ne kra don peso obeka biem Ghana de ya keche ye hu ani wu papa Ghana ye hu ani wu
yehu aniwu ahemfuo presidentifo ministers when omo nyina omo ye bogus omo nka hute omo nka hwe de omo ni ma ne gagai eni sikaseye chese omo hu aniwu ankasa nti abrofo no eya na ye kwa abrofo no omo hu ye hwe omo ye hwe because ye hu saye omo wanwa si ye wo se japade we nyina na ye beg papa u be drabroche pa na be hwe bi mu condition omo wo mu wa konto ma papa areho papa areho ye e be hwe nipa enam nsuo so eba enura news nipa obatan apemfo akura 3 months omo nyina ewu ewo nsuo ne so tutum fo nko aden edie ne eje ye wo japade we mu nyina na senke ni se japade we mu so anenke ebeye den abrochira ye di hita ene to ye ho ye di hita ene hiti ye ho weda no eba awone basa papa chese wan so hita antene mu a untumi netinka Africa Ghana ena ke benya sa weda we ya ene nka de free anko dika papa Yeka gezabi se dru be na ba ko ne ensem bia ya kire ya papa wo hye ye condition de wo Europe ha omudika because he tell ye na ye woni na echi no ne ye samasa ye hu ani wu papa ye hu ani wu eti Ghana de ya ka kire snow never told you who the be ye Kazabi, I say no, I say in cheesy. Can you crack a fact? Yama Kazabi, Kakwam, statue. When it's known not to touch a children in a again, you maybe. Yes, Ghana. Shalom. Yahweh shalom. Apostle. Edemreso, Elohim Yahweh Shroud. Amen. SM Papa with your brain, Adia Sapa. Casepa, meaning first half about 1-2. But now won't quite just a papenti. Ye you. Amen. Michia Pastor Mensa Pastor Che. Elohim Yahweh Shilungum Ngumonso. Umbi also face on Tobo Supengumoso. Amen. Said there be Amoso, a home farmer. Mwenyama Yahweh Asem. Na moboa apostle no de nsem papa no ode brain papa na so de bia ebego wo se Ghana ya ka akiri papa yan ka akiri yan de ye hyeto krum ye akiri mpo na ya ka wo ka se ya ka akiri mpo dia na I say oni utumrika na obi adi first na what so be 4th and 5th but yan de ye bo ye ka ane o ma set pie no ye na ye da su gina ho young boy even your own puno kakra obokwa cross line but yende no ejina so da so gina baby a ye buko tudwena ye ani ye peja ye mumpo ne yetumrika ampa o yejina wao na ya reho sam kese ma o ma baba debi amese me de sebe ni peti akwantum na wode akwantum abrabod to Ghana ene oman enchechire a wo chechire baba minim sede se yawe ohyeda na osesa hen etuntumfo no kotungu Africa ho sedenyu papa wodwe ho awonti asa papa wonim se wonam sa wo be brochira nkola wo mko school wo be show bia na nanim sesere enso hwe nkola wo mko school wo Ghana nkola ketua e won sa nkola na wo yi ne ba no muna because o mu se e ho na onam no kra future bia ni ho broyi be mi ken ya woni to ho ya start tuanaka na reho sam se ne ekoso a ye kase leaders na ade ade na me de bia me kan me se leaders na ye hu osisi ano wa ye youth ya wo osisi yi 20-30 years owo be nyina be leaders the same thing because me years am to be actual apostle ye nuanom ye tuntum fukura ye tukun aba bruchiri ye wo ade tete ye friends obi man so no blonyi any tuntum ye ba wo the same year the same month the same day
nkwalaa ne benyin edu at the age of 18 na broyin wo sikagu broyin ba no wo sikagu na accounts but Ghana yi ba onyi kaprempo adentia broyin yetua ne ba na car oye o the scan save man but Ghana yi de yetua ne ba na car wo so the quarter cement wo Ghana wo the kusidan enti broyin at the age of 16 also go driving school 18 years ya to car man the same Ghana in 16 years in driving school okono 18 years ne correct now you the same class no 18 years we in the driving school me ya to car man mo okitano all count and so Ghana in ba lie we in yare ho say the same thing na Ghana papa enimre so oboade ya we nshrawo sempa dia bra ye Ghana tree ye Ghana ye tree oh eba nam domine kwa crowd eguso nye Told you Korea. Now you have to speed ones. Ha! Nubia. Apostle, the originator, the one in a million. Amen. Apostle 1. Papa, about the Inshramupi. Why? Onya mukasi. Onfamu muro baby more imagination. Edim ewo. Womamu pa baby amu susu ewo. Onya mukasi na brebi onti ne no monchire no why onhira mu pi one pastor cheni pastor mensa why okay we dey asemi me kakakra bi eda mi bumi bebi me say eda chichidi achi mpo no yantumi amfa na akoda ponko achi won afi ni ebe chesi no na another one business say emponkompo hurita na noe in the Chinese way, I knew more Gigi Germany side. One more the first world in Umpono, say woman to me Chinese for. The guy say a young cranny a chef from be a friend Ocean. Ocean on cotton a GMO, a bowl of rice. Yeah. And on cotton a day. That time Ocean from a buy. Endu omujai Oshini endru be 25 years in Pomai. Endu your baby or my bedu. Necessary ye no more compete ye no more yes no fise in another be 5-10 years and send the beku. Abrofunu pokra no bebe 2 koma pa brofunu na yen. Okay, about the Instagram George Yeka. Hello. Network ni name why kwemi aje ba kwa ya no so man say me na man good TV da say 0242 327172 kitu bi ensa fa bo ankwa jesem boa ene da bia fa ni wo say me nya one preacher and wo tata me ata me kwa Ewana da nesi baby no wani agye me ho na da nesi baby na ha ti twa do be fa da achi akwa kawa no tum wo de na aba wo nche no ye da bia ne be preacher akoti obi ha ne nya wan we preacher edimi so de ya we de be suma no abeka de atubia ye we nhyrai amen no ntu na ni mai na asam na aba wo nche no bo wo bra simple ye wa fam de no biara be wo obi be fi asasi so obi be kogubu akonta a kire creator no Ubia ba kokubu akonta we udi de uwu onka de ne da I'm telling you for die e say obi biara o no spite no an onka eni ni mirim onka okay onka taste no ma be ka kire ti sa na uwu na onka cross be skani da wada ka papam da babo wani bibia babo wanti mesra mo wani mna wo so na ye waji wani Ghana nkwa na de yetiri so wu anasa to be engineer no ojimi ba me catch so wu ana won sai there is accountability papa timisraw fashi utirim say asase so aba yi yankopon mo se benanti akwa uwu akobu akonta o se da mo ni paso bu preko ni wu akire no atemu Hebrews 9 verse number 27 and me go to amount to be biara wutie me no you are from there. Yes.
ni mfem pejo man Ghana ya obe hu ni say wo so ye wa fam de me so ma fam de am so maka no se ba me ye hwa han eti se wo ye obi na wo tie mi na aposo kwa be bi o kasa kwa na be tie a e bi o kire bi na pa me kasa e bi sa be na wo opposition na pa me kasa ma bi aboa kwa me kasa ma aboa nko bebre aboa nko bebre ababie ko munyina mo ko beto me da mi jabo nti huri ko beto me da ti neba me kasa no ohene yanko Daniel 4:28. Daniel chapter 27 yanko. Me patch verse 27. Ya dom wa awuradim. Yes. Timisramo wa ya wedim yanko. Ohene. Ya Daniel 4:27. 27. It ohene. Misramo. Mama futu enyamofe. Na fatene e kan boni. Na mu fatene kan boni. For ehia for aye de sem yo. For de sem yemu yo. Se ebia. Uye de na che. Yakopo be hu ye mobo no ehiro man Ghana. Won so wotie nya pese obo nkwaje sem no. Mini boafo obiara. Me boafo ne wa ohwe me. Yes. Wo a wani gye nkwaje sem no. Support nkwaje sem. Yes. Na obi o ya ayira no. Nyankopɔ ya we mfa me so. No mfa wo so mu aso. Ye ntwene mra ehainem. The book of Job 29:13 verse 13. Wasi die ba sa. Wasi ye we. Boa me. Na de oya yira no. Na de oya yira no. Nshira mna wo so. Nshira anya dai. Emra wo so. Na odi akobua konta daachi. Kitu abi ansa. Me na man 0242 3271 72020 72 11 337. Kitu abi ansa. Ya pono nti bia so bitnia frame. Frame me trete me. Na nyankopɔ man so ma me. Amawo. Odi aye wodi. So small me ma wodi a je futu sem frame nchen. Yes. Ebe bo wa. Pastor into us. You apostle. What in shall Just to any uncle. My Ghana was or for me cows living here with Asafo na Sabri and Washe and Quadisam Jumedi Asafu ye main headquarters Washi and Yamate Saba City Hone War. Na mean Frank I will enter say living here Italy. Living here Italy. Will be Biara war Sardinia. Croix, friend of Sardinia, Biarano. Italy, Sardinia, no, living yawe. Yasafu bakun epie ewo honomu. Sardinia, living yawe, epie ewo honomu. Bomodia se, Shena mesi insu emame. Shena be insu emame. 342 127 9418. 342 127 9418. Sa number ufra onu be katwi na de tosom yenu we so ufra wo pese bia wo kan Italian language enu so fa number we 392 697 1145 392 697 1145 shane so yi pa enu fra obeka Italian language and actually Sardinia Croix omo capital no Sardinia capital no train station no train station no hope unya du ho a enti kro biara ben Sardinia biara bi ti say Oristano Olbia Sazeria Iglesia ni nyina uben ho no mo a odi onya bedru Cagliari ho a bomodin say oni yebebo mo asom ewo eho no mo na afei so ni pacho fa ye WhatsApp number no your main WhatsApp line no but when you so fa your main WhatsApp number no 0244183399 0244183399 fa number baby biara wo bia wo amanoni bia fa number no now check country awon fa wodin any country awon fa seni sa WhatsApp number 0244 183399 no na yem fa enka WhatsApp groups no eho na wo so wenya osom no mu chefa bi na afei me kai will say auto fix we bacho Italia we Cagliari
Inti mention yebium. And yes, I can yeah. What Okay. Auto fix for see and control say o cow how be a car enye bia no bomodi aso be rehwe mo kira kwan na wono mo emwa o mo CC car fidi asai na IC police station wono mo to wono mo brandy car emma o car no esa esi eye ne fufuro yem biom enti auto fix for obenyo obehu wom ewo eye kaneshi odoko kwantempo no so wono mo ben academy one more golden filling station a cheaper one more for 0244 282421 0244282421 and a 0302 979424 0302 9424 0302 979424 for a autovis for now one more wow now can someone enko ye and farmer misrow and kwaji some jumedi and a brain content journey maso Upeso so jumedi mu a bomodi aso bebo apostle kwanjima very necessary so jumedi mu kitwe bi nsa number upeso de mu afa so di bua jumedi and one is 0242 32 7172 0242 32 71 72 and now say 0207 211 337 we to me di mu afa ta numbers mienu biara so and now say ebi opese wo de wo a efa eye bank account ebi opese wo pushi na efa banka and one Eco Bank Ghana Kwashiman branch account name Philemon Okon AGYEMANG account number 144 1450 903 144 100 450 903 na won so fa wo efa ho bi na pushi enkwaji sam na osuru nyankopon yawe obeka wo ni wasefo na ni re enfim de biarada apostle yedasi nobody awase ye number upese odwane ye WhatsApp we na fanama no 0244183399 0244183399 eno no tisabe bia wo bia ofra o send hi to this number obari aduma group apesa ko baby bia wo bia o meche bia branch bia o amana ne kura no a baby branches bia wo bia no obari adumanti betnya fa nama we obari ya we nshira ana so person support nkwa gisem so a eno so ye menama no me de ba betudwa o me de betoso tinsira mo vanto so ya we nwe mabo na o nshira ye na onye yakoba so ade ma ye aha Ghana de no mo yibi a kire mo no this is Ghana for you. Yeah, daddy no new Mbobon. What it to our way yaba? Got 3 on tree break at once, sir. When you upon tree break in it. That benefit system way mo. Now you be so dear. Be a mo. A land is a play. Yes, Tibisa Ghana, Yaka Anaa. Huh? Yai omuko jai. Say no kra mikra and nimrika kra chre. Omuko jai. Na yi the legends. Yi the legends gateway to Africa. Yes. Obi timi te tanu awuri abo ho. Ogosi wonsa wo. Oba dia we mo bo. No man dia se mra. Onfa ne ngusira ngu o man so. Na ye ka se ye yo ayi betimi. Yes. Ye ncheche. Ni em for man si kama ho bra. Yes. God no way. Munya wasie no. Kakra bi ye betinya ne aye ade. So broni gini intinuya obisa say ena pro country oni hwe ena almost source of income ne yen countries no money hwe no yeah almost source of income ne yen Africa yen Ghana for no yen yes almost sending you pia no da kwa ni yi ti be ja be sia bo no a nya yi ne ni ma so oba yen ye kirew ye be ye ena me ya ka beto bi nka koko yen ye be kire ne so krofo ye be sua hunu say
Yen she nyansa from ti eno mo de ko. Beto brebi ntimi sa competition. Obadi ya we hu yamabo. Mesrawo itufu emtu shebre. Papa so pa maso. Nyasa apostle ko adwama no de eniye mu a. Twedi apoya we nshiro man Ghana. Tie quotation wo person ni etu anamo kwa soro ya. Tie quotation. Jeremiah chapter 40 verse 4. Afi ene. Meji we free konso preach ya wudo bebre wati me preach ya che. So pesa ona me kwa soro ya. Bra na meni be ko hu. Bra. The apprentice dofu. Meni be ko ama on chechere. Na se on pesa ona me ko. On pesa oni be kwa so na so bi na be wa. E dey hwe assassin na Ghana na down kakraka no. Fa kwa onim se. Aso ya fu se babu wa na be ko no. Tei. Bye bye. Living Yahweh yen krobatani bi enie Greater Accra headquarters wo Awushi Enya Market Sabah City yawo Pokuyasi Jacovic Academy yawo Prampram Celestial School yawo Madina Kufuridia Station ho a eben NIB Bank no Ashaiman yawo Zeno Obatan School La Paz yawo New Boy Man High Tension Divine Savior Academy Domi yawo railway crossing yeni railway office me ene di hwedi mu Nungwa yawo C5 inside Lekman School Ashaleboche yawo Nana Junction opposite Melcom Bechele yawo Soja Line Tema yawo Community 3 Site B Malam yawo New Life Preparatory School Achimota yawo Grace and Glory School Bong Akatamanso yawo Bong Farms yawo Municipal Assembly ne Echipe Yellow House nso yawo Golden Star Preparatory School yesanso ewo branches ni bi ewo Odoko Official Town enafe Odoko Living Yahweh Teshi branch ni yawo Emmanuel Diocese School Complex ewo Lakeman Hospital Road Nusupe Living Yahweh Kwabenya branch yawo Amazing Favor International School ewo Kwabenya Goil Filling Station echipe Living Yahweh Media yawo Pass and Garden Abem Old Soldier Living Yahweh Santo Branch, Yawo Heaven in T Bar Stop, Yawo Anaa, Yesan wo Botiano, Spencer's Road, Yawo Bachona Total, Yeni Mayflower International School in Edinsha Nimu. Esutware Volivo, Yawo Volivo DA Presby Primary School, Yabenchip Compound Clinic Ho. Wow, share your Greater Accra region, any important Ahuduo. Our person Living Yahweh Asafo Eshibomuo. Freya Ahumatufu is where 0242 327172 and as a 0207 211337 and as a 0245 237945 and as a 0244 609545 and as a 0242 862062 Living Yahweh Greater Accra Yemamu Shalom Shalom Yahweh Shalom Living Yahweh Seventh-day Sabbath Assemblies, Ashanti region branches in the Didisway. Metre branches are a war Asante Mantamo. Asafo Market, Yene VIP station, and a dinsha Nimu. Sofo line, Yawo Esu Yabua Kwada So Government School, Jano, a war Cilium Junction Ho. Ebuakwa, Yawo Asane Manson Government School Muho. Abrepo, Yawo Abrepo MA School Muho. Esuofo, yawo Esuofo JHS School Muho. Macro, yawo Macro JHS Meche Government School Muho. Bramai, yawo Ahimfie Natural Hope. Yano ewo Ante Menu Choba Ho. Offenso, yawo New Town State A School Muho. Yawo Divisional MTTD Echirope. Tafo, yawo Assemblies Government School Muho. Odrom Government School Muho and yawo Jache yawo Adago Jache Junction Kwamo Government School Muho. Ayeduase yawo Ayeduase Government School Muho. Yane Asante Ache Rural Bank Quarters in Edinsha Nimu. Santa Se yawo Shell Filling Station. Yane Zongo U10 in Edinsha Nimu.
Pechi number 2 yewo Madam Angelina Suku mu ho Obwase yewo Brahabebo me Ram Junction anase Puma filling station ho eye Nana Prepra Academy School mu ho Esreso yewo Esreso Owner Service Junction Konongo yewo Freetown inside Oxford International School mu ho Atonsu yewo Atonsu Bokrola stop yewo IF Street Anaa step by step lane understanding preparatory school mu ho Obogu yewo DA school mu ho Jache Pramso yewo Lakeview International Primary School mu ho Pankrono yewo Dr. Amwa Hospital Echirehope inside Prince and Princess Academy Kenya se yewo Kenya se government school mu ho Yesai so ewo Manso Datano Yesai ewo Asante Mampong Mensa Ahene International School mu ho ene yewo Manso Odaho yewo Methodist Primary School mu ho Prabom Seria yene Living Water School ene din hwe ni mu Asante Achimagogo yewo Presby School ho beside Agogo Hospital New Edibiase yewo Kan Memorial International School mu ho Obwase Apitisu yewo Faithful International School mu ho Adanse Dompoase yewo Dompoase Demonstration DA Basic School yene Dompoase Secondary School ene din hwe ni mu Asante Achem Ofwase yewo Old Translawyer New Koforidia yewo LA Government School mu ho Gateway Junction Bosome Fraho Danso yewo DAJHS School mu ho Understanding Preparatory School yewo Atunso Bokro last stop YF Street Anaa step by step lane yesan so ewo Homabena se yewo government school mu ho no mope Mpasietia yewo Old OKOH show afe Bodwesango yewo Mamiata house Kunso yewo Kunso DA school mu ho Ashrewa Bontefufuo yewo DAJHS school mu ho Kusiase yewo Kusiase DA primary school Palace Road Ejura yewo Ejura Public Park TI Amedia ho Tano Dumase yewo Tano Dumase DAJHS school mu ho Adako Jache yewo inside Kwamo Government School Adako Jache Junction Efiduase yewo Methodist School adjacent Efiduase Government School Joabe yewo Government International Odrium Aomaso yewo Aomaso MA Primary School mu ho Manson Kwanta yewo DA1 Primary School mu ho Manso Abuaboso yewo Datano Methodist School mu ho Manso Mem yewo Mem Methodist Primary School mu ho Jacobu yewo Jacobu Methodist School mu ho Jacobu Ebuakwa yewo Ebuakwa DAJHS Manso Kumpensi yewo Kumpensi DAJHS School mu ho Akumadan yewo Akumadan LAJHS School yani Tuesday market in edition ni mu Living Yawe Entonso Enkwanta yewo Penfield School mu ho Living Yawe Impobi Ankase yewo Adoye House DA Library Echirehope Ehi na wo ewa Asante Mantamo opete woni yebebom ni yesoma from atrofo this way na ne enjetwe nkomo frey ewa 0571 330 530 ana 0595 500 007 ana 0241 212155 yemamo shalom shalom Yahweh shalom Living Yahweh Ahafo branches. Yawo Ahafo Hwidim Kings of Kings International School. Ahafo Kasapin Danak Experimental Preparatory. Ahafo Emem 31st Day Care. Living Yahweh Ahafo Goso Yawo Insrim. Living Yahweh Ahafo Kukuom Yawo Abromem RC. Living Yahweh Ahafo Bediakon Yawo Victory Preparatory School Muho.
Living Yahweh ahafo sankore yawo Jomas International School mu ho. Sawo ahafo region ene ni mpatem ahodo a upesa oni Living Yahweh asafo etugidi anamo ya. Misra obomodi na frɛ wa homatofo egu screen ya CEO 024941793 and as 0598331775 and as 0551615116 and as 0596381735 and as 0241996452 Living Yahweh ahafo region yemamo shalom shalom Yahweh Shalom. Living Yahweh Bono East branches. Yawa Kintampo main station yaben traffic light no pay. Techiman yawa ameyaw LAJHS off Nkranza Road behind Education Office. Yeji yawa Yeji LA School. Atebubu yawa Methodist Primary B block. Kwame Danso yawa Krimko Asi Model A Primary School. Nkranza yawa Mimpasam Asiosu Road. Living Yahweh Tuyobodom yawa Tuyobodom Methodist Primary School muho. Living Yahweh Yeji number 1 yawa DA Primary School muho. Wo Bono East eni ni mpatem ahoduo ayabobo ebiso na opesa ni Living Yahweh asafo. Etugidi anamo a Orofo frɛ ahomatofo ya egu screen ase 0249417934 and as 0549102482 and as 0593210605 and as 0546561959 Living Yahweh Bono East region Yemamo Shalom Shalom Yahweh Shalom. Living Yahweh Bono region branches. Yawo Sunyani area 2, Sunyani Newtown, Sunyani Abesim, Sunyani Fiepre. Yasans Ewo Chremesu Atanofi. Yawo Brekum St. Monica School. Doma Ayinkru yawo Domas Primary and JHS. Duaya Unkwanta yawo Lanas Intellectual Academy. Bedu yawo Bedu DAJHS. Saransu ena Drobo yawo Japekrum Bonia Preparatory School a ewo Abayoyon Adamso Presby Preparatory School Saransu ena eye Ebrikesu yawo Presby Primary. Living Yahweh Sampa yawo Maranatha SHS Bontuku Road. Diadasu yawo Emmanuel Oswald Educational Complex. Kenyasi number 2 your Honorable Bano Bato opposite Obaye's house. Bibedi, your Victory Preparatory School. In Soko, your Methodist JHS opposite police station. Nkran Kwanta, your DA Primary School. Chremesu, your RC Nursery. Living Yahweh Akontanim branch, your Methodist KG. Living Yahweh Chira, your Chira Sunyani Presby A School. Living Yahweh Wenchi, your SDA Freeman School. Techimentia, your Great Hope School. In Swatre, your Muslim School. Living Yahweh Bechem branch, your Kwasu Road, near Methodist Church. In this Bono region, and in Impatem Ahudua Yabubo Dibia. Now, personally living Yahweh Safu, Etugidi Anamo Misrao, Fre Ahumatufuya, a good screen Yasi 0244075531. And as 0544917934 and as 0598331775. Sarah Robert Nyafre 0598664330 and as 0596656946 and as 0246937601 and as 0502656152. Living Yahweh Bono region Yemamo Shalom Shalom Yahweh Shalom. Living Yahweh Central Region branches meche infimfini mantem asafo ya no ewoho eno enedidi tuwe. Living Yahweh ewutu breku yewo breku DAJHS ewutu senya yewo AME Zion School muho gomwa nyanyano anase kakraba ye benji RA building nepa aman from yewo Peace Town in Sunano
no Kaswa Main yawo Odukbankpe Ekomok School no echi Winiba yawo Proving God Academy Roman Church Donkoyam echihopen Kaswa Fanko yawo Abro Nkwanta Ejumako yene hospital no enedi hwe ni mu Asin Fosu yawo Mr. Fokrio School mu ho Apam yawo Royal Preparatory School mu ho Aguna Swedro yawo Chapel Square Post Office asiewo Elmina yawo Ankerford Junction Aguna Nyakrom yawo Anglican School mu ho Cape Coast yawo Ola yene Gwal Filling Station UCC Road enedi hwe ni mu Asen Breku living yawo Safo ewo ho Nyankumasia Hinkro yawo Maranatha Old School mu ho Budumburam yawo Apra Road DA School mu ho Ayamfree yawo Zongo yene Roman School no enedi hwe ni mu Dunkwa Onofen yawo Inform Bebiani Ha Road eye Mezaya Montessori School mu ho Odoben mechire Agono Doben yawo Amafua Basic School mu ho Bramai Esekuma yawo Nursing Training School mu ho Adawukwa yawo White House Maces of God School mu ho Gomwa Debiso yawo Everlasting Life Academy School mu ho Jokwa Inform yawo Blessing International School mu ho Abra Jando Chrome living yawo Safo ewo ho Commander yawo Antado Mori yawo First Vision School eye Tuntum Junction Mankesim yawo Ahwiabado Agona Bobikuma yawo AME Zion Basic School Apa Bobikuma Chufu Praso yawo Ateku near Kojo Chrome New Site Denchra Akwaboso yawo Akwaboso DA Primary School mu ho Dunkwa Onofen yawo Ponso Jerusalem Anomabo yawo Mary's International School yene Obonoma FM enedi hwe ni mu Asen Daman yawo Inswayem Asen Nkran living yawo Safo ewo ho Upper Denchra West yawo Modaso Kakrabaso living yawo Safo ewo ho Brahman Brakwa living yawo Safo ewo Brahman Brakwa DA Basic School mu ho Enyan Denchra yawo DAB Basic School Kokwado Primary School mu ho Ejuma Kombesia se yawo Girl Model JHS 3 class Osia se Kuntua se yawo Kinju Academy Hospital Junction Aguna Abodom yawo St. Mary's Anglican Basic School mu ho Living Jawe Pomaze yawo Obri Junction Papa Nkran fie hope Inti ahi na wo ewo mfimfini mantemu family contente na ni yen embesum mbomwe fere wa homa true voice 0547 709 456 Anaa 0202 795 624 Anaa 0551 102 552 Anaa 0544 68 9875 Anaa 0543 339 514 Living Yawa Central Region Fueyi Yemamo Shalom Shalom Yahweh Shalom Living Yahweh Seventh-day Sabbath Assemblies, Eastern Region Branches, make sure a prayer man tamu asafwewo in a this way. Achimoda yawo enkwantenum yene Odan Stadium and a din shenimu. Achem asene yawo ewisa Kroboduma se yawo Akro Primary and JHS School mu ho. Achem Sechere yawo Bra John Prombes House Kukrentumi yawo 31st School yene Lorry Station no eben pa Inkrakan yawo Joy Academy School mu ho. Ebuakwa enyinem yawo enyinem AME Zion School mu ho. Begro Dua Police yawo Dua Police School mu ho. Koforidua yawo Insukwa. Living Yahweh yawo Achim enyinem Achim Kwaben yawo Filling Station yene in your house and edin hwe ni mu. Living Yahweh yawo
Asamantamfoe. Living Yahweh yesan so ewo Achim Enyiresi. Achim Esiom yawo Salvation School mu ho. Across so yawo Asaman Junction, Washington Bay, Eya God Vision JHS. Nkoko yawo Methodist Primary B. Mama so ye ben OKOH ne pa. Adeso yawo Okuso inside Zongo. Eye New Nation Academy ho. Living yawo asafo ewo Mama so. Yesan so ewo Afosu. Entronai living yawo asafo ewo ho. Living Yawasafo ewo Shekwai, Adesina, Abram Junction, Afram Plains, Yawo Donko Chrome Future Leaders Academy, Bodo Kokwe, Afram Plains wa yesan so ewo Mame Krobo, St. James Academy, Yabay Market Nepa, Achem Etreso, Yawo Emi Zion Sukumu ho metre JHS ho, Yabay Etreso Police Station hopa, Achem Achiase, Achime Yiribi, yawo Methodist Primary School mu ho. Living Yawasafo ewo New Abram, yasan so ewo Old Abram. Kade yawo Kumani Junction, EP School mu ho. Asaman Kese, yawo Methodist Primary B, Asasko Junction. Living yawo ewo Begro, yawo Vision International School, JHS, yawo Begro Hospital, Echrehopen. Nankese, yawo Wisdom Experimental School mu ho. Eye Adan Junction, Teacher Mante School mu ho. Suhum yawo Ali Motraman Junction, yane Motraman's house in the dinshe nimu. Chebi yawo Presby School, Old Building, DA Primary School mu ho. Achim Abomosu, yawo Salvation Primary School ho, ya Ben Station nepa. Living Yahweh Achim Chiapiase, yawo Salvation Army School mu ho, ya Ben Park no pa. Living Yawasafo esan wo Esiakwa. Esikem so yawo Presby School, Old Building numu. Achem Ofwase, yawo Old Translawyer, yane Nanaja Sehine Story Building and edin share nimu. Achem Bonsu Insutem, yawo DAJHS near Costume Barrier. Takrasi Newtown, yawo Abusko School, yaben Police Station nepa. Ensawom, yawo Otuse DAJHS A School muho. Osino, yawo Remnant Mission School muho. Akwetia yawo GCD Quarters Basic School, yaben GCD Runabout pa. Apenaman and Afei Topenaman, yawo Salvation Primary School muho. Kusi yawo God's Grace International Complex, Takrase, Teacher Mante, yawo Police Station muho. Mepom, yawo Ocean Spring Academy, Enum Apapam, yawo Cosmos International Basic School muho. Coffee Parrot, yawo Coffee Parrot DAJHS School muho. Osenase, yawo Osenase LA School muho. Buedia, yawo Broadcasting. Osiem, yawo Tender Harvest Preparatory School, yaben Roman School nepa. Begro ahumem, yawo LA School muho. Okrase, yawo Okrase Methodist JHS. Amankwa, yawo Bosomenu Mrs. B's house. Asasewa, yawo Asasewa DA School muho eye Amrahia. .1 Afram Plains yawo Amankwa Mame B's house yesanso ewo Brejano School mu ho. Atimpoku yawo Esuojaman Rural Bank Poppy's house yawo Nechiwa Pen. Achem Aminem yawo LAJHS School mu ho. Amwana Praso yawo Encancer School mu ho. Living Yahweh Kobriso yawo Gospel Preparatory School mu ho. Eye Teacher Patrick. Living Yahweh Kede Ahuyem yawo RCJHS Park Nechi Wopen eye Runabout ho. Living Yahweh New Tafo yawo Christ the King School Complex yaben Greek Entrance. Living Yahweh in Sanwom yawo Otuase DAJHS School mu ho. Living Yahweh Afram Plains, yawe Mame Krobo, St. James Academy, yano Eben Market ho. Living Yahweh Buedia, yawo Obenewa School mu ho.
ɛhe na wo ɛwɔ prayer mantamu mekyerɛ Eastern Region frɛ wɔn matrofo yi so ɛ na ani nyina mbom ensom frɛ yɛn ɛwɔ 0241 944 534 ana 0246 00 7718 ana 0546 971 862 ana 0243 275 887 ana 0544 68 9875 Living Yahweh a prayer mantamo Eastern Region Yemamo Shalom Shalom Yahweh Shalom Living Yahweh Northern Region branches in Ibiswani Tamale Yawo Pin Elizabeth School Complex Yendi Yawo Ghana Highways Katale Yawo DAJHS Bolgatanga Yawo Excel Plus Academy opposite Ojam Washing Bay Wa Yawo Tindama Primary so Northern Region any in pattern now person living Yawa Safu etujidi anamoa Mr. Fred telephone numbers here a good screen as saying 0249 417 934 and that's 0243 295 130 Yemamo Shalom Shalom Yahweh Shalom Living Yahweh OT Region Yawo Tokrano Anglican School Dambai Branch Yawo Lakeside Primary School Nkonya Bumbula Yawo Teacher Sami Efieho Borai number 2 Yawo Top School Enkwanta Yawo Concert House any police station no edi hwanimu eno nti se wo OT Region ene nim patem ahodo na wo pese oni libi yawa safo hwibomu a misro frɛ ahomatofo ya edidi suyi OT Region 0543 676 422 ana 0241 818 263 Yemamo Shalom Shalom Yahweh Shalom Living Yahweh Savannah Region Yawo Namu RC Primary School Living Yahweh Yawo Bupe Yasan Ewo Damango Living Yahweh Salaga Yawo Salt and Light Royal Academy Aya Connection House Echirope Living Yahweh Banda Yawo Banda DA Primary School Mubo Freyang Matru Faiso 0540 649 996 Yemamo Shalom Shalom Yahweh Shalom Living Yahweh Volta Region branches in Idiswani Yawo Ho Central Sokode Lokwe Pavilion School Yawo Ho Abutia Living Yahweh Ho Betwe branch Yawo Comfort Bedro Memorial School Living Yahweh Soga Kope Yawo Living Faith International School Living Yahweh Aflau branch Yawo Freedom International School Enti sa wo Volta Region in patem na wo person Living Yahweh Safu Hwibomu a misra wo frɛ numbers ya edidi suyi 0249 253 850 0242 377 351 and I said 0244 801 982 and 0246 796 740 Yemamo Shalom Shalom Yahweh Shalom Living Yahweh Western North Region branches in Idiswani Yawo Seshi Bekwai DC Primary School Seshi Junasi Roselle School Complex Seshi Bibieni Yawo Community JHS opposite Divine Hospital Living Yahweh Seshi Esam Debisu branch Yawo Gadara Academy School Seshi Asanyasu Yawo Holy Spirit School area
Seshi Dwabusu yewo Cambridge International School. Seshi Akontomra yewo Zongo B Vision Academy. Enchi Awori branch yewo Kome Memorial JHS. Living Yahweh Boakun branch yewo Boakun MAJHS behind Bank of Ghana. Enchi sawo Western North region in Impatama Hudo Yabobo Ebisua. Now person living Yahweh Safu Eshibo Mwamisrao Fre Ahoma Tufia Edidi Sui 0244 241 943 Anaa 0249 417 934 Anaa says 0249 357 756 Anaa 0547 254 697 0544 689 875. Yemamu Shalom Shalom Yahweh Shalom. Kediampoyo assembly etini wada diba besinde ya. Living Yahweh Seventh-day Sabbath Assemblies, Western Region Branches, Metre Asafa Ewo Atoye Mantamo, Takrade Yewo Kwesimintim Pristia, Yewo Full Life Preparatory School Nakaba, Ahafumim Yewo 31st Day Care, Bogoso Yewo Borwa School Muho, Takwa Yewo First School Je Nyame Early Childhood and Daycare School Muho, Wase Kropon Yewo B School, Agunan Kwanta Yewo Kings Junior College, Impoho Yewo Joy Academy School Muho, Asankregwa Yewo New Mayflower School Muho, Eye Cuba area, Huni Valley Yewo Gajel Preparatory School Zone 4, Takwa Aboso Yewo Methodist Preparatory School Muho, Takwa New Etuabo Yewo Anglican School Muho, Yasansu Ewo Kada Drain Elubo Yewo Talent Experimental School Muho, Eje Elubo New Market, Shama Yewo Shama Junction, A-story building, Yene the school park ND and Shenimum, Achempem in Sadeso, Yewo brother Rubin's house, Enzama Einesi, Yewo Ayawo Love New Somenya, Enzama Kikam, Yewo Ejamolo, Half Asni, Yewo Kanewu Junction, Mendia, Yani Teachers Quarters and Edin Shenimu, Manso Amanfi, Yewo Savior School Muho, Yasanso Ewa Wasa de Rampong, Wasa Diabo, Yewo DA Primary School Muho, Enzeman Crofo, Yewo Rock of Ages Preparatory School Muho, Axin, Yewo Life International School Muho, Yewo Axin Sports Complex Echihope, Wasa Japa, Yewo Japan New Town MA Basic School Muho, Pristia Kutukrom, Yewo Pristia Kutukrom DA Primary School Muho, Ehina War Ewo Atoye Mantamo Mechira Western Region Tumrika Baki Hue Ninada Embom Ensom Friend Wahuma True Voice 0547 254 697 Anaa 0541 263 370 Anaa 0241 986 656 Anaa 0256 848 619 Anaa 0553 256 200 Western Region Atoye Mantem Mamunyina Shalom Shalom Yahweh Shalom Enya sorry bia na ya sorry odidini na yese osofu achie kure ni munusu afre na safu menina dodi. Sawetie Apostle OKOH, the dynamic preacher. Nasa opesi utwana mon edeko asobia wadano headquarters ye no ewo Anya Market Sabbath City. Living Yahweh 7-day Sabbath Assembly sa mesra use obedi aro yellow yi echi na medewo akobia yeho. So wo fila pass ena wo ba achimota tema
AGYEMANG na afi nkura hodro no ewo La Paz echia bia ya wo no se wo benya ablekuma awo shikala mesra wo se wo befa na wadi aroyi echi se wo nya ablekuma awo shikala ene fa La Paz ka na besi La Paz se wa so na wokita wo kala ene di mechie na memfa wo enko bia ye ho bebia ye wi eje La Paz Eyada traffic lights ewo kwan no so nti mesra wo ese obedi traffic light nhyehyeye ewo kwan no so nyina eso bia ya yedwi eye La Paz nyameche koswa drive eko wani baby a yedwi eye kwashiman Eyada traffic lights ewo kwan no so nti mesra wo se obenya bocha drive boko na wedi traffic light nhyehyeye ni nyina eso baby a yedwi eye ban yard se wubu edefa wonifa so a eyada wode ekọ ablekuma awoshi anya market pokwase enafe nkropodo no so eto atwa so eti mesra wo se obebu edefa wonsa nifa so baby a yedwi eye awoshi mangwase koso drive ekọ wani baby a yedwi eye awoshi onyinase onsani faso no eye odogono senior high school koso drive ekọ wani baby yedu sesie eye awoshi last stop mesro so be koso edi traffic light nhyehyeye ni nyina eso koso drive ekọ wani koso drive ekọ wani baby yedwi eye anya market esign say 11 year 7 days Sabbath assemblies eno ewo wonsa ni faso nti ewo se obu wonsa kakra eko outer lane no eso bunsa na phone se ni faso kakra baby yedwi eye anya market koswa e drive boko na kowani Edanya isi hwei ye friend Salona Hotel nkwanta ye druso yi eye nkwanta 9 okwa won sabonkum so a ede ho ekọ anya police station enwa ne se obebu ede fa won sani faso hotel ne nchen ho pe fa kwan na da ho ne so eye kwan a ye nwu so enti to boss na drive boko koso na kowani enkwanta ahodro ewo kwan so asa wo fa wonsa benkuma ede obekọ 11 year 7 days Sabbath assemblies so kowanim kakra ekwan ba koso ede chirwa betimi afaso na so mefa wonfa ekwan ede nim heya eso bonsa efa benkum no na koswa drive ekọ wani mesra wo se eye kwan ayenwu so enti to boss na kaka no boko koswa ekọ wani enwa ne se obebu ede afa wonsa ni faso mesra wo se obe drive boko isan se ye kwan ayenwu so edan fefa esikwa ya hwehwe dan ane moso no eye gold no eno ene ye 11 year 7 days Sabbath assemblies aso dan kese unya era insider edero upper Sabbath city aha and 11 year 7 days Sabbath assemblies headquarters no ewo Apostle OKOH AGYEMANG the dynamic preacher Emma Munyina akwaba edero 11 year 7 days Sabbath assemblies Sabbath city